कोई गस अख इंसान मंदशी एक इंसानस पन जे कि बकरा रब्बस सदी मुआमल दुनियास मजे सारी में क्या मलामत करना अगर दुनिया के लुको मज कसी कर और सारे इम नियामत में तिम कम शम दिसमस रब्बन और पगह छ आसान कसी हराम रिलेशनशिपस मज पेवान यह तम सद खतर रब्बस त्रावान इथि रब छ वनान गैर महरमस सद कर क्या पे चैट के और तमिस नच के यह वन मे रब सं जरूरत अच्छा तुम वो रब कूत रहीम अमिस सह गुनाह तरान मतलब यह फिल्म वुचान ड्रामा वुचान हराम करी हिंद कथ करान बेस गैर महरमस लेकिन रबन कर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कहें तो समझ मश करान अगर रब ये अमे सात ऑक्सीजन बंद ग या पेखिन क्रख दिवान हे वुच फलान हसा गुनाह करान लेकिन गि लेकिन यह रब पर्द थवान गो गर्ज यु इंसान अत पे गौर फिक्र करे अमिस क्या तरान फिक्र पन जाए एहसास इंसान थवन क्या करान या सोदी वन रब ना तो तेल खुश गस इंसानस तक नत अगर रब यु वन बस वन रब या तुम वन जन रब ठीक तुम वन लेकिन असली सवाल तुहदन जिंदगियन मज सान जिंदगियन मज रब यानी सह कन तर फिक्र रब सद फरामीन मुताबिक जिंदगी गुजारान कन कहीं और तुम ब्या चीज पे याद फरिश्ते सत रबन फरमो किरामन कातिबीन इस मे अगर तुम कह नफर थो सत मुअज़्ज़ज़ लेखन वल इज्जत वल ज फरिश्ते सत फिल्म वुचान ड्रामा वुचान यह पन जाए ये ईमान नसा फरिश्ते कन कहें सत क्या मनचान तो फरिश्तन तो समझ आज कुन जाए वरी वन पे कत पे हतक अड़न और रिश्ते चटनस पे वातान वरी कह गैर महरम आव अमिस शौहर अम सात अमिस आव समझी बह क्या कर ठीक है अम वोन अमिस वस कहें तो बह हेको योर तुम खुलवित क्या बसो पन जाए न खलवत गस गन अथ पे वोत नौबत कत पे रिश्ते चटनस तम अम क्या दुत अमिस और पे मे कर स्टूडेंट मज कर सवाल अगर यह सिचुएशन यी तो क्या करो मतलब क्या करो तम सात ये मज हिकमत गोडनिक कि अगर बास कि यह समझन वोल तमिस वो ये कहें अगर सह पे दीन फहम थवान लेकिन अगर सह थवान बास कि यह अम बोड़ बार ये इशू मे वोनस तुम करो कम अगर खानदार कर तुम करो खानदारस कर फोन थोन सह कॉल पे लगित ऑनलाइन कत तमिस फलान आव यमिस त्रा ना अंदर अगर अमिस फितनुक अंदेश गस फोनस पे खानदार अथि तो समझ वन यह इज्जत सूरत गो यह कर जन अगर तमिस बस कि लेकिन अस तुम सी सोसाइटी क्या हत ग कत पे शरीयत पाबंदी हसा गई बल्कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अगर तुम वनो ना तत यानी अल्लाह ताला फरमो अगर तुम वनो इरजिउ वापस गो चाहे अंदर सह कन कहें वो नीरु वापस गो इजाजत रबन फरमो फरजिउ तुम गो वापस सहाबों मज अख सहाबी सह क्या तमिस कमा गर सह मदीना मज सह कर ठुक ठुक मे इत पे इजाजत जरूरत तमिस वो पे तुम क्या यूत फेरान सह वन बह कर अत हुकमस पे अमल मे वन ना कह नीरु वापस गो बह नीर क्या वापस तमिस दिवान हर कह इजाजत अस सह वन अत हुकमस पे कर बह अमल कि मे वन तौर ये नीरु वापस इजाजत मज कहें बह कर अत हुकमस पे क्या लेकिन अगर अस कह वापस गो तो बस गो पे कयामतस तक वापस मतलब अस यमो तौर पे तम पे समझ सोसाइटल प्रेशर है समाजुक दबाव सोसाइटी से प्रेशर त्रावान मिसाल के तौर पर अत मज सोशल स्टिग्मा अत सोसाइटी मज मॉडेस्टी कर इख्तियार अमिस करान कट कड़ा अमिस अम बुजुर्गी मज खोर त्रोमुत अमिस पे गोफि मज बसन यह खोजान अत लुक क्या वन कशरन ये गोमुत आदत है लुक क्या वन यह मोकलोमुत अदर अड़जन वस खत्म गम लुक क्या वन समझ गो सोशल स्टिग्मा और इथे पे ब्या चीज तथ वन प्रेशर टू कन्फर्म यानी यह वन यह लुक कर मे पे तम नबर नीर अत वन कट मेंटेलिटी यानी हर्ड मेंटेलिटी मे तो पे कटन तुम पता अक दह बह खड़ा बह कर दोस्त सत सड़क पे खड़ा सह बस यतन और अख नफर तीर हेत वसान कट चाव अस मज सारी चाय तप तुम कटन हूँ खसूसियत नीर ना तवे तम गोडनिकस रोट ना तमो यह गोमुत बोट तुथु कट ना तम पहाड़स तरन अक कटन लगो बोट सह गो ना बोन 4,000 कट गई अपरी बोन अत पे यूट्यूबस पे वीडियो सह पकन तम कटनस पानस पत पत तम सर्कल करान नार मजबा ग दजान
खबर उस मे कर सेंड कोर्मुत सह पे चलान सह यह तम सर्कलस पकनान सह चल पान नबर तम तथि अड़ गई नारस मज अड़ कट तम रुकान कहें क्या तम पुठिम कट पकान गो हर्ड मेंटेलिटी यानी सह प्रेशर टू कन्फर्म यानी यह सोसाइटी करान बह क्या नीर अम मज नबर स वन क्या नीरख रंग मज क्या कंग फुल कि कंग मज रंग फुल वन दो मज क्या नीरख तमुल मज कान क्या नीरख ना सा यह सोसाइटी चे वन कह वन बह कर मेहनत दिन खतर बह कर ये सोसाइटी मज कर यह वन मोज वह चे योत खोतमुत वन वह मोज वहवान वन कह गस पत्र वत पे गई महावर हेचमत मे योत छा खोतमुत अख नफर वन कि नबरिम मिसाल US अमेरिकन सोसाइटी मज या बाकी तिमन मज कह चीज खर सह गोस मज सह मुसलमान हज क्वालिटी वन तम वन मतलब अगर नालि थोप गोमुत तम वन है अगर न कहें कड़ान मे पज कड़न क्या करान अगर न कहें कड़ान मे क्या स्टेट खसमस इसलिए यह क्या प्रेशर टू कन्फर्म यह ये लूक करान बह कर ती बह क्या नीर अम मज नबर वो सोसाइटल प्रेशर और कह सोसाइटी सो अत बेहयाई आसान नॉर्मलाइज गमस तम वन बेहयाई ठीक इसलिए अत कह मायूब चीज समझन अत पर्द कर इख्तियार अमस वन अमिस क्या दलील गमस सन खानदर क्या डिस्को डांस चलान और हकट कर गैर मारम पन वन माने अमस पे बोजुन कि यह क्या रात कोर्मुत तो समझ गो इसलिए सोसाइटल प्रेशर और अख नफर अत मोट पे कुछ फटान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वुचान पाक दामनी और जदीद चैलेंज और अत मज यानी इफ़त यह पाक दामनी या मॉडेस्टी अमुक यह कम लफ्ज़ पे द्रामुत और अमिक अकसाम वुच और बे अमुक हुकुम क्या कुरान सुन्नतस मज और पत वुच अमिक इफ़त अकिस इंसानस हासिल गि अम सम कम समरात अम कम फ्रूट्स अकिस इंसानस हासिल कम फवाइद हासिल गसान अम पे ब्या यह पोर ना अम सम फवायद गसान इंसान वन वन कित मे यह इफ़त हासिल यानी अत कम चीज बन मे मुआविन बह बन पाक दामन बह बन क्या अफीफा और अफीफ तो अफीफा यानी पाक दामन तमिस क्या वनो अफीफा यह पाक दामनी इख्तियार कर वाजिन जन तो समझ अख इंसान यी वन पे कोर सवाल कि कित पे बन अफ इंसान यह वो इफ़त को हासिल करने के तरीके या वनो अत मज इफ़त को वो तरीके कि वो यम चीज हसा बनन अमिस मुआविन ठीक है गोडनुक चीज अत मज वन सही ईमान अमिस क्या गोस सही ईमान गोस अमिस सही आसुन यानी अल्लाह तालास पे ईमान फरिश्तन पे ईमान पैगंबरन पे ईमान किताबन पे ईमान तकदीरस पे ईमान आखिरत किस दोहस पे ईमान जो ना यानी अमिस ईमान सही आसना यह जरूरी कि सह बन पाक दामन ना सर मिसाल मे वो तुम कयामत तुम क्या वो बिल्कुल यकीनन लेकिन यह पजी पे यकीनन ईमान कत वो पख्त अमिस मजबूत ईमान यमिस ईमान आ कि मे रब्बस ब्रोह खड़ा गसुन व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा यह क्या यमिस खौफ आ रब्बस ब्रोह खड़ा गसनस मुतलिक और सह रुकाय पन्निस नफ्सनी खवाहिशातो निश फ़इन्नल जन्नत हियल मावा तम सुन ठिकाना क्या जन्नत लेकिन क्या वन व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी यमिस खौफ ओस रब्बस ब्रोह खड़ा गसनुक अत ब्या तफसीर लेकिन तफसीर और पे क्या करते वन नफ्स अनिल हवा नफ्स रुको तम नफ्सनी खवाहिशातो निश गो यमिस तमिस खौफ ओस तम खौफन क्या कर तम रुकावनो सह नफ्स पन गो यमिस ईमान सही ना यानी यमिस ईमान सही आ पख्त आ जरूरी कि सह कर शरीयत फरमाबरदारी जरूरी यानी यह नीर अमुक लाजमी नतीज नत ईमान मज कुछ जाए खोचर ब्या गो गलती गि खर गि सह अलग मसल लेकिन अम जिंदगी बिल्कुल डिफरेंट कमिस नश अमिस ईमान कहीं तमिस नश उसलिए गोडनुक क्या पख्त ईमान आ समझ इसलिए ईमान सारे खुद बोड़ जरिया अमुक ये इंसान सुंद ईमान पख्त गसान सह क्या तेल सह खुफिया तौर पर अलानिया तौर पर अल्लाह ताला हज मोट कन जवाबदेह आसनुक एहसास थमा पन्न जाए और सह तम सद हद पार करने नश बचान ना यमिस ईमान आ वो अगर ईमान कि रब वुचान रब मोन जाहिर वुचान और रबस मोन दिल पता यानी अमिस पज पे यकीन कि रब मे वुचान और रबस मोन कन अकिस अकिस चीजस जवाब दिन सह क्या कर सह मा गि ओकुन तो समझ क्या मतलब अगर अस मज जन सह वे आज वुच बह फिल्म आज वुच क्या बह फिल्म और अमिस गर बाकी सारी दीनस पे अमल कर नमाज पर्न वल और बाकी यानी यु फिल्म वुचन खतर अज कमरस मज चिटकिन किन चिटकिन थ यल चिटकिन और बे क्या आवाज थ लोच किन बड़
اور اِیرفون تھٲیو لٲگِتھ کِنہٕ کِہیٖنۍ تھٲے نا لٲگِتھ کیازِ یہِ چھُ وَنان ہے یِمن گٔژھ نہٕ پتہ لگٕنۍ ییٚمِس وۄنۍ ایٖمان آسہِ کہِ رۄب چھُ مےٚ وٕچھان ہر کُنہِ جایہِ ییٚلہِ نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ تہِ وٕچھان چھُ چُٹکِنۍ تہِ تھاوٕ بہٕ اِیرفون تہِ تھاوٕ لٲگِتھ بٔلکہِ دِلس منٛز یِم مےٚ راے وۄتھان چھِ تِم تہِ چھِ رۄبس پتہ ییٚلہِ أمِس پٔزۍ پٲٹھۍ یقیٖن آسہِ یہِ کیاہ کرِ یہِ گژھِ تیٚلہِ اتھ منٛز گوٚژھ ایٖمان چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ذٔریعہٕ گوٚو اگر أسۍ یژھان چھِ پاک دامنی اختیار کرٕنۍ تتھ منٛز چھُ تتھ خٲطرٕ چھُ ایٖمان مضبوٗط کرُن أکِس انسانس أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ابوٗ ہُریرہ رضی اللہ عنہُ تِمو فرموو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمووُکھ ییٚلہِ اکھ بنٛدٕ بدکٲری کران چھُ أمِس نِش چھُ ایٖمان نٮ۪بر نیران اور یہِ ایٖمان چھُ أمِس سایِک پٲٹھۍ ہیوٚر روزان ییٚلہِ پتہٕ یہِ بدکٲری چھُنہ مۄکلاوان یہِ ایٖمان چھُ اتے أمِس دٲخل گژھان گوٚو مطلب یہِ کمہِ ساتہٕ گوٚو بدکٲری منٛز ییٚلہِ أمِس ایٖمان نٮ۪بر درٛاو تۄہہِ سمجھ یِوان ٹھیٖک چھا گوٚو صحیح غرض چھُ اَتہِ توٚر پانے فِکرِ کہِ ایٖمان نٮ۪بر نیرُن یہِ چھُ أمِس بدکٲری منٛز ژھٕنان ترٲوِتھ أمِس آسہِ نا گۄڈٕ یہِ کیازِ پیوٚو بدکٲری منٛز أمِس آسہِ ہا ایٖمانس منٛز یعنی کمزوری ٲس تٔمۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اتھ منٛز پیوٚو یُس یہِ حدیٖث چھُ یہِ چھُ اتھ چھُنہ لیکھِتھ اتٮ۪ن تا گوٚو سُنن ترمذی سُنن ترمذیَس منٛز چھُ یہِ 1625 نمبر حدیٖث 2625 یہِ آوا سمجھ تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو اگر عفت یژھان چھُ پاک دامنی یژھان تمہِ خٲطرٕ چھُ ایٖمان مضبوٗط کرُن اگر شک چھُ کُنہِ جایہِ سُہ شک چھُ دوٗر کرُن یہِ چھُ یقیٖن تھاوُن کہِ رۄب چھُ وٕچھن وول رۄب چھُ بوزن وول رۄبس برونٛٹھ کنہِ چھُ کھڑا گژھُن اور وہب ابن منبہ فرماوان رحمتہ اللہ علیہ فرماوان الایٖمانُ عُریانٌ وَلِباسُہُ التقویٰ وَنان ایٖمان چھُ عُریان یعنی ایٖمان چھُ مٲنۍتو اتھ چھُنہٕ پلو لِباس اور امیُک لِباس کیاہ چھُ تقویٰ وزیٖنتُہ الحیا اور امِچ زیٖنت کیاہ چھِ حیا ومالُہ العفہ اور امیُک مال سُہ کیاہ چھُ عفت حرام چیٖزو نِش پتھ روزُن گوٚو اگر نہٕ وٕچھِو اگر کٲنٛسہِ ایٖمانٕے یوت چھِ تٔمِس چھُ ایٖمان چھُس لیکِن عمل اور یِم باقٕے سٲری چیٖز چھِس نہٕ کِہینۍ أسۍ ونو ایٖمان چھُس لیکِن یہِ چھُ عُریان یعنی أمِس چھُنہٕ اتھ منٛز أمۍ اوٚن نہٕ أمِس منٛز خٲر بیٚیہِ کانٛہہ اور اگر أمِس وۄنۍ کیاہ گوٚو حٲصِل تقویٰ یعنی مطلب أمۍ کٔر پرہیزگٲری اختیار أمۍ کٔر رۄب سٕنٛدٮ۪ن فرامینن پٮ۪ٹھ عمل أمِس کیاہ گوٚو حٲصِل تقویٰ یہِ کیاہ گوٚو أمِس گوٚو لِباس حٲصِل اور اگر أمِس حیا آو ایٖمان ذٔریعہٕ گژھِ ضروٗری أمِس حیا پٲدٕ أمِس کیاہ گوٚو حٲصِل زیٖنت گوٚو أمۍ سٕنٛدِس ایٖمانس مِلے وۄنۍ بیٚیہِ ہن زیٖنت اور اگر أمِس منٛز پاک دامنی آیہِ عفت آیہِ حرام کٲری نِش بچو یہِ بدکٲری نِش بچو یہِ أمِس کیاہ گوٚو دٔلیٖل أمِس مِلیو مال تہِ وۄنۍ یہِ روٗد نہٕ وۄنۍ مُفلِس تۄہہِ سمجھ یِوان وہی فرمو وہب ابن منبہ رحمتہ اللہ علیہ اور ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ فرماوان مدارج السالکینس منٛز فرماوان ابن القیم ونان فالابقاء علی الایٖمان یبعث علی ترک المعصیہ وہب ابن منبہ وہب ٹھیٖک یعنی اتھ منٛز چھِ زیر زبر ترٲوِتھ کِہینۍ وہب ابن منبہ وہب ابن منبہ کیاہ فرماوان چھُ ونان ایٖمان ہسا چھُ عُریان یعنی برہنہ لِباس روٚستُے ییٖتِس کالس نہٕ کیاہ آسہِ تقویٰ چھُ امیُک لِباس پوٚتُس اور ترٛیٚیِم کیاہ فرمووُکھ حیا ہسا چھِ امِچ زیٖنت اور مال چھُ امیُک مال ہسا چھِ عفت اتھ چھُنہ ترجمہ لیکھِتھ بۄن کٔنۍ اور ابن القیم صٲب چھُ فرماوان ونان فالابقاء علی الایٖمان ونان ایٖمانس پٮ۪ٹھ پنُن پان باقٕے تھاوُن یبعث علی ترک المعصیہ یہِ چھُ اُبھاران انسانس گۄناہ تراونس پٮ۪ٹھ ییٚمِس ایٖمان آسہِ نا یہِ کیاہ اُبھارِ أمِس گۄناہ تراونس پٮ۪ٹھ لأنها لا بد ان تنقصه او تذهب به او تذهب رونقه وبهجته او تطفئ نوره او تضعف قوته او تنقص ثمرته وهذا امر ضروری بین المعصیة وبین الایٖمان کیازِ ایٖمان کیازِ چھُ أمِس گۄنہو نِش یہِ دوٗر تھاوان اُبھاران اتھ پٮ۪ٹھ کیازِ اگر یہِ گۄناہ کرِ أمِس چھُ ایٖمان امہِ سۭتۍ کیاہ گژھان کم یا نتہٕ چھُ أمِس یِمو سۭتۍ پتہٕ ایٖمانٕے اگر یہِ تِم کینٛہہ گۄناہ کرِ کُفریا لیولہِ ہِنٛدۍ تِم کیاہ گژھان أمِس ایٖمانٕے ہٮ۪تھ ژلان تٔمِس یا ایٖمانٕچ رونق ایٖمانٕچ خوٗبصوٗرتی ہٮ۪تھ ژلنس ایٖمانُک نوٗرٕے ژھٕننس بُجٲوِتھ ایٖمانٕچ قوتٕے کرنس کمزور امیُک ایٖمانٕکۍ ثمرات یِم چھِ تِم گژھن نہٕ أمِس حٲصِل ونان یہِ چھُ ضروٗری معاملہٕ کتھ ایٖمانس اور گۄنہن درمیان چھُ یِہوے چیٖز یِتھُے اکھ انسان گۄناہ کرِ أمِس کیاہ چھُ گژھان ایٖمان کم اوے چھُ ایٖمان یِتھُے آسہِ نا کٲنٛسہِ یہِ چھُنہٕ أمِس شخصس گۄناہ دِوان کرنہٕ کیازِ ایٖمانس چھِ پتہ کہِ اگر أمۍ گۄناہ کٔرۍ بہٕ کیاہ گژھٕ توے گوٚو ییٚلہِ ایٖمان آسہِ یہِ کیاہ چھُ أمِس کران کٲم یہِ چھُ أمِس گۄنہو نِش پتھ تھاوان گوٚو ییٚلہِ گۄنہو نِش پتھ روٗد یِہوے گٔے نا عفت گوٚو ایٖمان ذٔریعہٕ چھُ أمِس عفت حٲصِل گوٚو یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سبب اگر اکھ انسان ونہِ نا بہٕ نیرٕ وۄنۍ مےٚ ؤنِو سا اکوے سبب تٔمِس چھُ اکوے سبب یِہوے کہِ ایٖمان چھُ مضبوٗط یہِ چھُنہٕ کتھنٕے ایٖمان چھُنہٕ زیوِ سۭتی یوت اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح زیوِ سۭتۍ اقرار دِلہٕ سۭتۍ تصدیق اور نریو زنگو سۭتۍ عمل ایٖمان ما چھُ یِتھ پٲٹھۍ حسن بصری صٲب اوس ونان لیس الایٖمان بالتحلی ولا بالتمنی آز وٕچھزیو آز کھسہِ نا شمس سُدارس ہُہ اسلام وے آف سکسیسس پٮ۪ٹھ کھسہِ نا امیُک یہِ چھُنہ پران ہُہ رِسال اقتضاء العلم العمل
تَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھزیو تَتھ منٛز چھُ یِہوے حسن بصری صٲبُن قول از بر فرماوان ایٖمان نسا چھُنہٕ لیس الایٖمان بالتحلی ولا بالتمنی ایٖمان چھُنہٕ زیب و زیٖنت اختیار کرُن یعنی ظٲہری لباس بناو سِنگار کری تہِ یوت چھُنہٕ ایٖمان ولا بالتمنی اور ایٖمان چھُنہٕ تمناہو سۭتۍ گژھان حٲصِل کانٛہہ چھُ ونان بہٕ کرٕ ہا یِتھ پٲٹھۍ بہٕ کرٕ ہا ہُتھ پٲٹھۍ یِتُے یوت چھُنہٕ ایٖمان لیکن کیاہ ایٖمان ہسا گوٚو ما وقر فی القلب ایٖمان گوٚو یہِ دِلس منٛز أمِس راسِک گژھِ نفرس وصدقته الاعمال اور پتہٕ أمۍ سٕنٛز عملہٕ آسان اتھ ایٖمانس تصدیٖق کران یعنی اگر أمۍ سٕنٛدٮ۪ن عملن کُن وٕچھو اَسہِ ترِ فِکرِ کہِ یہِ چھُ ایٖمان وول شخص تۄہہِ سمجھ یِوان اتھ منٛز چھُ اتھ اقتضاء العلمس منٛز اقتضاء العلم العمل چھےٚ نا کِتاب اتھ منٛز چھُ اکھ قول ونان ساروی سلفن منٛز اوس اکھ شخص ونان اوس کہِ اکھ وقت ہسا واتہِ لُکھ آسن علمہٕ ذٔریعہٕ تہِ زیٖنت اختیار کران یِتھ پٲٹھۍ لباس ذٔریعہٕ چھِ زیٖنت کران اختیار لباس کیازِ چھُ لاگان اکھ انسان زیٖنت یعنی سجہِ چھُنہ اگر مثال کے طور پر اگر مستوٗراتیات چھِ کُنہِ جایہِ یِمن چھِ کانٛہہ مجلس اتہِ چھِنہٕ غیر محرم یِم نہٕ نیبرٕ کِنۍ ابیا لٲگِتھ اور باقٕے یِتھُے یِم پتہٕ اندر اژن یِم کڑان یہِ نٮ۪بر اور أنٛدرۍ کِنۍ آسان یِمو اصل پلو لٲگِمٕتۍ کیازِ سجنہٕ خٲطرٕ ہر کانٛہہ نفر چھُنہ ونان یعنی بہٕ گوٚژھ اصل گژھُن مگر ہُم غیر محرم چھُنہٕ سۄ کتھ کران کِہینۍ چھُنہ سجنہٕ خٲطرٕ ونان اکھ وقت واتہِ لُکھ آسن علمہٕ ذٔریعہٕ زیٖنت اختیار کران مطلب علم آسان تِم امہِ خٲطرٕ حٲصِل کران أسۍ سجو امہِ سۭتۍ یا ہن فلٲنۍ تہِ اوس یِتھ پٲٹھۍ پروگرامس منٛز گوٚمُت چھُنہ امہِ خٲطرٕ گژھان گوٚژھ یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ یاد کیاہ اوس فرماوان یہِ کتھ پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ تۄہہِ ایٖمان چھُنہٕ تمناہنٕے ہُنٛد یوت ناو ایٖمان چھُنہٕ صرف زیب و زیٖنت کری ظٲہرن اختیار تہِ تیُتُے بلکہِ ایٖمان چھُ دِلس منٛز گۄڈٕ راسِک گژھان اور پتہٕ چھِ عملہٕ تمیُک تصدیٖق کران گوٚو گۄڈٕنیُک سبب اوس یِہوے کُس ایٖمان چھا ٹھیٖک اور دوٚیِم سبب عفت کِتھ پٲٹھۍ گژھِ حٲصِل تمیُک حصوٗلُک بیاکھ سبب سُہ گوٚو اللہ کی عظمت کا احساس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عظمتُک احساس کیازِ ییٚلہِ أکِس انسانس ترِ نہ فِکرِ کہِ یِتھُے بہٕ نافرمٲنی کران چھُس بہٕ کٔمِس عظیٖم رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی چھُس کران أمِس ترِ پانے فِکرِ کہِ بہٕ کیاہ یعنی بہٕ کوٗتاہ انتہٲیی زیادٕ ذلیٖل انسان چھُس کہِ بہٕ چھُس یہِ نافرمٲنی کیازِ رۄب کیاہ چھُ رۄب چھُ ساروی کھۄتہٕ عظمت وول کیازِ ییٚلہِ أمِس عظمتُک احساس آسہِ أمِس چھُ دِلس منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف پٲدٕ گژھان اور یہِ چھُ کھوژان کہِ بہٕ نہ گوٚژھُس رۄب سٕنٛدِ حدوٗد پار کرُن تۄہہِ سمجھ یِوان توے ٲسۍ ونان سٲنۍ سلف فرماوان ٲسۍ کہِ لا تنظر الى صغر المعاصی ونان ژٕ مہٕ وٕچھ پننٮ۪ن گۄنہن ہٕنٛدِس لۄکُٹ آسنس پٮ۪ٹھ کینٛہہ ژٕ مہٕ وٕچھ مےٚ کوٚر لۄکُٹ لۄکُٹ گۄناہ ولكن انظر الى من عصیت ژٕ وٕچھ تٔمِس کُن ژےٚ کٕہٕنٛز نافرمٲنی کٔرٕتھ اگر اکھ انسان لۄکُٹ کانٛہہ وَنہِ مےٚ کوٚر نہٕ کِہینۍ تہِ لیکن ژٕ وٕچھ ژےٚ کٔرٕتھ رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی تُہۍ سمجھ یِوان توے ٲسۍ سٲنۍ سلف یۄس ونان سانٮ۪ن صحابو منٛز ٲسۍ ونان کہِ تُہۍ ہسا چھِو آز تِم عملہٕ کران پنٕنٮ۪ن شاگردن ٲسۍ ونان تُہۍ چھِو تِم عملہٕ کران تُہۍ چھِو تِمن سمجھان یِم چھِ والہٕ کھۄتہٕ مسہٕ والہٕ کھۄتہٕ زٲوِجہِ لیکن صحابہ ٲسۍ تِمن سمجھان یِم چھِ ہلاک کرن واجیٚنۍ عملہٕ تُہۍ سمجھ یِوان اَسہِ چھُنہ تی گژھان یِتھ پٲٹھۍ حسن بصری صٲبن فرمو ییٚلہِ موٗمِنس چھُنہ گۄناہ گژھان سُہ چھُ ونان کیاہ زن تہِ سُہ پہاڑ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ پیٚوان اور ییٚلہِ مُنافِقس گۄناہ چھُ گژھان زن چھِ تٔمِس مٔچھ بیٚہوان ییٚتٮ۪ن نستہِ پٮ۪ٹھ چھُ تتہِ پٮ۪ٹھ دالہٕ اورٕ یورٕ اَسہِ چھےٚ گژھان گۄناہ أسۍ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ گۄناہ کران لیکن اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ احساس گژھان غیٖبت چھُنہ بوٚڑ گۄناہ أسۍ چھِنہ کران آسان مزٕ سان مزٕ تُلِتھ تُلِتھ غیٖبت کران آو سمجھ غیر محرمن کُن شہوت سان وٕچھُن یہِ چھُنہ گۄنہو منٛز أسۍ کیاہ چھِ آسان أسۍ چھِ لذت چھُ اکھ انسان امہِ تل تُلان اور غرض چھُ کہِ ییٚلہِ أکِس انسانس رۄبہٕ سٕنٛز عظمت گژھِ پٲدٕ یہِ سمجھِ کہِ رۄبہٕ سٕنٛز ذات کۄس عظمت واجیٚنۍ ذات چھِ یہِ بچہِ ضروٗری ییٚمِس پٔزۍ پٲٹھۍ گژھِ نتہٕ وَنہِ رۄبہٕ سٕنٛز ذات چھِ عظمت واجیٚنۍ لیکن حقیٖقتس منٛز آسہِ نہٕ یہِ مانان گوٚو ییٚمِس یہِ چیٖز گژھِ تٔمِس گژھِ عفت حٲصِل کیازِ ابن القیم فرماوان اردو ترجمہ یعنی لو تمکن وقار اللہ وعظمتہ فی قلب العبد جب اللہ کی عظمت اور بڑائی ایک بندے کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛز عظمت اور بڑٲیی کتھ منٛز بنٛدٕ سٕنٛدِس دِلس منٛز جاے رٹان چھےٚ ہاں لما تجرع علی معصیتہ یہِ چھُنہٕ پتہٕ جُرأت کران رۄبہٕ سٕنٛدِس نافرمٲنی کُن گژھنس ہاں ربما اغتر المغتر وقال کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ دھوکھس منٛز پیومُت شخص ونان انما يحملني على المعاصي حسن الرجاء والطمع في عفوه أمِس چھُ ونان ژٕ کیازِ گۄناہ کران یہِ چھُ ونان چھُ مےٚ چھِ رۄبس پٮ۪ٹھ اُمید توے چھُس بہٕ گۄناہ رۄب کرِ مغفرت یِتھۍ شخص چھِ ٲسمٕتۍ پتھ کُن ابن القیم صٲب چھُ ونان چھُ کہِ کینٛہہ شخص ٲسۍ تِم ٲسۍ ونان گۄناہ نہ ترٲیزیو نہٕ اگر تُہۍ گۄناہ ترٲیِو تیٚلہِ چھُنہٕ تۄہہِ رۄبہٕ سٕنٛدِس مغفرتس پٮ۪ٹھ بروسہٕ یِتھۍ شخص ٲسۍ تٔمِس ونان أسۍ چھِنہٕ گۄناہ چھِنہٕ تراوٕنۍ کینٛہہ ونان گۄناہ کٔرِو گۄناہ تِمن آو شیطان اپٲری گوٚو تی ونان چھِ کینٛہہ دھوکھس منٛز پیومُت شخص تٔمِس ونان ہے بہٕ چھُس گۄناہن منٛز پیوان کیازِ مےٚ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِس کیاہ اُمیدس پٮ۪ٹھ کیاہ مےٚ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِس مغفرتس پٮ۪ٹھ اُمید
تٔمۍ سٕنٛدِس عفوَس پٮ۪ٹھ لا ضعف عظمته فی قلبی رۄبہٕ سٕنٛز عظمت نسا چھنہٕ میٲنِس دِلس منٛز کم مےٚ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز عظمت دِلس منٛز لیکن بہٕ چھُس گۄنہن منٛز امہِ موٗجوٗب گژھان کیازِ مےٚ چھِ رۄبس پٮ۪ٹھ اُمید تہِ رۄب کرِ کیاہ وَنان وَہذا مِن مُغالطة النفس یہِ چھُ نفسہٕ کیٚو مُغالطہٕ منٛز أمِس چھِ یہِ غلطی فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب وَنان کیازِ ییٚمِس رۄبہٕ سٕنٛز عظمت آسہِ دِلس منٛز یہِ چھُ أمِس پٲدٕ کران کیاہ یِم رۄبہٕ سٕنٛدۍ حرام کٔرمٕتۍ چیٖز چھِ یہِ چھُ تِمن بٔڑۍ سمجھان یہِ چھُ وَنان نسا یِم کرکھ نہٕ بہٕ یِم چھِ أمِس حٲیل گژھان سۄے گٔے عظمت سمجھ تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚژھ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد حُکُم چھُنہ یہِ مانان کیازِ اکھ چھُ یہِ رۄبہٕ سُنٛد حُکُم تہٕ بیٚیہِ چھُنہ ییٚمہِ اعتبار یِمو چھُس بہٕ رۄچھمُت یِمن چھُ اکھ تھوٚد مقام حٲصِل اگر أمِس بوے تہِ وَنہِ کانٛہہ چیٖز یا بیٚنہِ وَنٮ۪س کانٛہہ چیٖز اور ہورٕ وَنٮ۪س مول یا موج یہِ چھُ ہُتھ دِوان زیادَے پَہم ویلیوٗ چھُنہ دِوان کیازِ رۄبہٕ سُنٛد حُکُم تہِ چھُ بیٚیہِ چھُ وَنان نہ یِم چھِ زیادٕ یعنی یِم چھِ ییٚمہِ خاندانٕکۍ زِٹھۍ مِثال کے طور پر چھُنہ وۄنۍ یُس رۄب چھُ رۄب العالمیٖن چھُ ییٚمِس رۄبہٕ سٕنٛز عظمت ترِ فِکرِ یہِ کرِ نہٕ جُرعتٕے کوکُن گۄنہَن کُن گژھُن یہِ چھُ ابن القیم صٲب کران ذِکر الداء والدواء کِتابہِ منٛز الداء والدواء کِتاب چھو پٔرمٕژ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ الجواب الکافی تہِ چھُ تَتھ وَنان بیٛاکھ ناو اردوٗ پٲٹھۍ چھُ تَتھ ترجم مرض عشق کی دوا کیٛاہ ہے انگریٖزی پٲٹھۍ چھُ ترجم د ڈِزیٖز اینڈ د کیور چھُنہ ڈِزیٖز اینڈ د کیور مےٚ چھِ سۄ پرنٲومٕژ سۄ کِتاب بہرحال تَمِکۍ درس ٲسۍ تَتہِ مکھاسن پوٚتُس ہُتھ پٲٹھۍ دارالحکماہَس پٮ۪ٹھ آو سمجھ سۄ چھِ مےٚ پرنٲومٕژ 200 درسن منٛز 84 درس چھِ تَتھ قٕسم اوس یہِ وۄنۍ عفتُک حصوٗل خٲطرٕ یُس دوٚیِم چیٖز چھُ سُہ کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عظمت سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ اَسہِ پٲدٕ رۄبہٕ سٕنٛز عظمت ییٚلہِ أسۍ رۄبہٕ سٕنٛز معرفت حٲصِل اور ترٛیٚیِم گوٚو اللہ سے حیا کرنہٕ رۄبس نِش حیا کرُن ییٚلہِ اِنسانس ترِ فِکرِ کہِ رۄب ہسا چھُ وٕچھان أمِس گژھِ نہ حیا پٲدٕ اگر تۄہے منٛز کٲنٛسہِ تھاوون سۭتۍ مطلب تُہنٛزٕے ویٚس تھاوونو تۄہہِ دۄہس سۭتۍ یا کٲنٛسہِ ہُنٛد دوس یا محلس منٛز یُس ساروی کھۄتہٕ دیٖندار شخص آسہِ یِہوے تھاوون أمِس سۭتۍ وَنس یہِ روزِ ژٕ 24 گٲنٛٹن سۭتۍ یہِ ژٕ کران چھُکھ دۄہس تہِ روزِ ژٕ تِتھٕے پٲٹھۍ کران لیکِن یہِ روزی ژٕ کیاہ وٕچھان اگر یہِ فِلم آسہِ ہا وٕچھان ڈرامہ آسہِ ہا یہِ کھُلاوِ اَمہِ دۄہ نہ یہِ چھُ وٕچھان یِمن چھِنہ یہِ گوٚو محلس منٛز گوٚو تَوے ٲسۍ وَنان کیاہ سٲنۍ سلف لا تجعل اللہ احون الناظرین الیک رۄب مہٕ بناوُن ساروی کھۄتہٕ فقیٖر وٕچھن وول تہٕ اَمیُک مطلب کیاہ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو یِتھُے ژےٚ کانٛہہ نفر چھُے دُنیا منٛز وٕچھان ژٕ چھُکھ نہٕ گۄنہس کُن گژھان مگر رۄب چھُے آسان ہمیشہٕ وٕچھان تَمہِ ساتہٕ چھُکھ نہٕ منٛدچھان گوٚو ژےٚ کٔمِس دیُتُتھ زیادٕ تعظیٖم ییٚمِس دُنہِکِس نفرس رۄب زون ژھُن ژےٚ حقیٖر تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو اکھ گوٚو یہِ پہلوٗ دوٚیِم گوٚو رۄبن کۭژاہ نعمتہٕ چھِ اَسہِ دِژمٕژ ییٚلہِ أکِس اِنسانس احساس گژھِ نہ رۄبن کۭژاہ نعمتہٕ دِژ مےٚ اور بہٕ کیاہ چھُس تٔمِس یورٕ معاملہٕ کران أمِس کیاہ گژھِ حیا پٲدٕ تۄہہِ سمجھ یِوان مطلب کانٛہہ نفر چھُ أمۍ دیُت نہٕ تۄہہِ رۄپیہِ لچھ ہے رٹ سا گوٚبرایا سا گوٚو رۄپیہِ لچھ نیران پانس خٲطرٕ اتھ کِتاب بیٚیہِ ابیا اور بیٚیہِ تمام سوٗٹ ووٗٹ یہِ خۄش گژھی اَمہِ پتہٕ تُلی اور یہِ تیٚلہِ کٔنۍ اور لگایہِ أمسٕے مکانس یہِ ما بہرایتن پوٚتُس روزنس یہِ وَنہِ یہِ گٔے منٛدچھ اکھ کوٚر مےٚ أمۍ احسان بیٚیہِ چھُس بہٕ أمسٕے نۄقصان وۄنۍ چھنہٕ کَتھٕے یہِ لگایہِ أمسٕے کلسٕے کٔنۍ ما کری أمِس وَنان ژےٚ چھے نہ منٛدچھ تہِ گژھان کِہیٖنۍ چھُنہ أسۍ وَنان یہِ چیٖز گوٚژھ یہِ رۄبہٕ سٕنٛز نعمت یِتھُے یہِ وٕچھان چھُ اکھ اِنسان أمِس کیاہ چھُ روزان أمِس چھُ یہِ چیٖز چھُ أمۍ سُنٛد دِل ہمیشہٕ یعنی حاضر تھاوان رۄبس برونٛٹھ کَنۍ یہِ چھُ محسوٗس پنٕنہِ جایہِ کران کہِ رۄبٕے چھُ مےٚ وٕچھان رۄبٕے چھُ مےٚ نعمتہٕ دِوان مِثال کے طور پر أسۍ چھِ زن یتھ پروگرامس منٛز بِہِتھ أسۍ چھِنہ آکسیجن وٕنکیٚس چٮ۪وان یہِ کٔمۍ سٕنٛز نعمت چھِ رۄبہٕ سٕنٛز أچھو سۭتۍ چھِنہ وٕچھان کَنو سۭتۍ چھِنہ بوزان یِم کٔمۍ سٕنٛز نعمتہٕ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز اور سٲنۍ جسمُک اکھ تان چھُ وٕنکیٚس پنٕنۍ کٲم کران یِم سانہِ سیلٕز چھِ سانہِ جسمٕچ اتھ چھُ ہر کُنہِ سیلہِ نِش بٕلڈ واتان آکسیجن سپلاے واتان چھِنہ سٲنۍ سِکِن چھِ اِنٹیکٹ چھِنہ یِتھ کٔنۍ روزان چھِ اگر تُہۍ تریش چیٚیِو نہٕ کینٛہن دۄہن کِہیٖنۍ یہِ کیاہ چھُ گژھان خۄشِک چھِ گژھان یہِ اور یہِ ژمٹہِ اور پتہٕ یُتھُے تُہۍ بٕلڈ ٹیسٹ کٔرِو اَتہِ نیرِ MC/HC تہِ نیرِ زیادٕ فلٲنۍ چیٖز تہِ نیرِ زیادٕ نیرِ نہ تہٕ اتھ ڈِہایڈریشن ہسا چھِ یہِ گٔمٕژ آب چھُنہ چٮ۪وان یہِ کٕہٕنٛز نعمت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ ژوٗنٛٹھ چھےٚ نہ یہِ کٕہٕنٛز نعمت سُہ وٕچھ یہِ ژوٗنٛٹھ کیُتھ چھُ آسان چھُنہ آسان ژوٗنٛٹھٮ۪ن کۭتیاہ قٕسم چھِ اور یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ کمہِ منٛز چھُ نیران پوٚتُس چھُنہ نعمت گوٚژھ یہِ اورٕ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز نعمت وسان أسۍ کیاہ سوزان یورٕ رۄبس نافرمٲنی یِہوے چھِ أسۍ یعنی رۄبہٕ سٕنٛدٮ۪ن نعمتن چھِ أسۍ یِہوے بدلہٕ دِوان گوٚو یہِ گژھِ اکھ اِنسان منٛدچھ چھِ یہِ أکِس اِنسانس پنٕنہِ جایہِ کہِ بہٕ کرا رۄبس سۭتۍ یہِ معاملہٕ دُنیاہس منٛزٕے سٲری مےٚ کیاہ ملامت کرن اگر بہٕ دُنہِکیو لُکو منٛز کٲنٛسہِ سۭتی کرٕ اور سارے یِم نعمتہٕ مےٚ چھِ تِم کٔمِس چھَم دِژمٕژ رۄبن اور پگاہ چھِ أمِس آسان کٲنٛسہِ سۭتۍ حرام رِلیشنشِپس منٛز چھُ یہِ پیوان یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ رۄبس تہِ تراوان أتھی رۄب چھُس وَنان ہے غیر محرمس سۭتۍ مہٕ کر کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ چیٹ کینٛہہ اور تٔمِس سۭتۍ نژ کینٛہہ یہِ وَنان مےٚ چھنہٕ رۄبہٕ سٕنٛز ضوٚرتھ
اچھا تُہۍ وٕچھِو رۄب کوٗتاہ رحیٖم چھُ أمِس سۭتۍ. یہِ چھُ آسان گۄناہ تہِ کران چھُنہ, مطلب یہِ چھُ آسان فِلمہٕ وٕچھان, ڈراما وٕچھان, حرام کٲری ہِنٛز کتھٕ آسان کران بیٚیہِ کٲنٛسہِ غیر محرمس سۭتۍ, لیکن رۄبن کٔر نہٕ أمِس آکسیجن سپلاے بنٛد کِہینۍ. تۄہہِ سمجھ یِوان ما چھُ کران, اگر رۄب یژھِ ہا امی ساتہٕ آسہِ أمِس آکسیجنٕے بنٛد گژھان, یا پیٚٹھۍ کِنۍ آسہِ ہا کانٛہہ کرٛٮ۪کھ دِوان, ہے وٕچھ سا فلٲنۍ ہسا گۄناہ کران, ہیٚکہِ نا گٔژھِتھ ییٚتہِ, لیکن یہِ ما چھُ, رۄب چھُ أمِس پردٕ تھاوان. گوٚو غرض چھُ یُتھُے اکھ اِنسان اتھ پٮ۪ٹھ غور و فِکر کرِ أمِس کیاہ چھُ تران اَسہِ فِکرِ, پنٕنہِ جایہِ چھُنہ احساس أکِس اِنسانس تھاوُن بہٕ کیاہ کران چھُس, یا چھُ سیوٚدُے وَنُن رۄب چھُی نہٕ تہٕ تیٚلہِ یی خۄش گژھِ اِنسانس تہِ کرِ. نتہٕ اگر رۄب چھُ, یُتھُے کٲنٛسہِ وَنو بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان رۄب چھا, یا تُہۍ ؤنِو زن رۄب چھا, ٹھیٖک چھُ تُہۍ ؤنِو چھُ, لیکن اصلی چھُ سوال تُہنٛدٮ۪ن زندگین منٛز چھا, سانٮ۪ن زندگین منٛز چھا رۄب, یعنی سُہ کِتھ کٔنۍ ترِ فِکرِ أسۍ چھا رۄب سٕنٛدٮ۪ن فرامینن مُطٲبِق زندگی گُزاران کِنہٕ کِہینۍ. اور تُہۍ وٕچھِو بیاکھ چیٖز پیوٚو مےٚ یاد, فرِشتہٕ چھِنہ اَسہِ زٕ سۭتۍ, رۄبن فرموو کِرامن کاتِبیٖن, یُس مےٚ تۄہہِ اوترٕ ووٚنوُ اگر تۄہہِ کانٛہہ نفر تھاوو سۭتۍ, یِم چھِ مُعزز لیکھن وٲلۍ, عزت وٲلۍ, یِم زٕ فرِشتہٕ چھِ اَسہِ آسان سۭتۍ. أسۍ چھِ یِونٕے آسان فِلمہٕ وٕچھان, ڈراما وٕچھان, یہِ چھُنہ پنٕنۍ جایہِ, یتھ چھُنہٕ اَسہِ ایٖمانٕے, یِم نسا چھِی نہٕ, چھا فرِشتہٕ کِنہٕ کِہینۍ چھِنہ سۭتۍ, أسۍ کیازِ نہٕ منٛدچھان توتہِ یِمن فرِشتن تہِ. اچھا گوٚو اس لیے وٕچھِو تُہۍ اتھ مُتعلِق چھُ حدیث عبداللہ بن مسعوٗد رضی اللہ عنہ کران رِوایت, کیاہ اوس دٲر حظ, کیاہ چھُ تراوُن یَلہٕ, ییٚتٮ۪ن ترٲیِو دٲر یار, اکھ پوٚٹ ترٲیِو اَتٮ۪ن یَلہٕ. عبداللہ بن مسعوٗد رضی اللہ عنہ تِم کران رِوایت, ونان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموو صحابن, بوٗزِو حدیث, فرمووُکھ استحیوٗ من اللہ حق الحیا, اے رۄبس نِش کٔرِو سا کیاہ حیا, تِتھ پٲٹھۍ حق چھُ. قلنا یا رسول اللہ, اَسہِ ووٚن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا لنستحیی والحمدللہ, ووٚنُکھ ہے اَسہِ حظ چھُ رۄبہٕ سُنٛد حیا, الحمدللہ چھُنہ, ییٚلہِ صحابہٕ ووٚن اَسہِ چھُ حیا. قال فرمووُس رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, فرمووُکھ لیس ذاک, فرمووُکھ یہِ نہٕ کینٛہہ, حیا چھُو تۄہہِ رۄبہٕ سُنٛد, لیکن بہٕ چھُس ونان بدل چیٖز, سُہ کیاہ چھُ, ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعى, لیکن حیا ہسا گوٚو حقیٖقتس منٛز رۄبہٕ سُنٛد حیا کرُن گوٚو یہِ کہِ ژٕ کرکھ حِفاظت پننِس کلس, اور یہِ کینٛژھا کلس منٛز ژےٚ چھُے, کلس منٛز حظ یِم تان أچھ اور کن, یِمن کرکھ حِفاظت, یہِ گوٚو حیا. نتہٕ چھِ سٲری ونان مےٚ چھُ حیا, لیکن اصلس منٛز کیاہ گوٚو حیا, ژٕ کرکھ رۄبہٕ سٕنٛز حِفاظت, یعنی ژٕ کرکھ کلٕچ حِفاظت, اور بیٚیہِ کیاہ کلس منٛز ژٕ یِم تان, وتحفظ البطن, اور ژٕ کرکھ بیٚیہِ پننہِ یٔڈ حِفاظت, یعنی اتھ منٛز گوٚژھ نہٕ حرام گژھُن, وما حوا, اور یٔڈ منٛز یِم تہِ چیٖز آسان چھِ, یٔڈ منٛز یِم تہِ تان چھِ آسان, یِمن تہِ کیاہ کرکھ, یعنی دِلس کرکھ حِفاظت, یعنی یُس حظ یٔڈ چھنہ اتٮ۪ن مُراد ہُے یوت بٔنمہِ, بٔلکہِ سورُے دِل اور باقٕے یِمن سارنٕے کرکھ کیاہ حِفاظت. ولتذکر الموت والبلا, اور بیٚیہِ کرکھ ژٕ یاد موت, اور موتہٕ پتہٕ انسان سُنٛد دۄدرُن, موتہٕ پتہٕ چھُنہ انسان سڑُن تمام. بہٕ اوسُس اکھ ویٖڈیو وٕچھان, سُہ چھُ غٲر مسلم اکھ, تٔمِس چھُ اکھ یوٗٹیوٗب چینل چلان, سُہ اوس تتھ منٛز ونان, سُہ اوس ہاوان پنٕنۍ لایبریری, اور تٔمۍ اوس تھوٚومُت سکل حظ اوس تٔمۍ تھوٚومُت لایبریری منٛز, یہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ, مطلب ہُتھ پٲٹھۍ تھاوو أسۍ کلہٕ ہیر حظ ہُہ أڈجہِ, موٚمُت آسہِ ہا کانٛہہ نفر, اور چھا پتہٕ تِمن آسان لیبن منٛز اور باقین منٛز میڈِکل کالجن منٛز چھِنہ آسان پتہٕ تِمن ہیٚچھناوان, تٔمۍ اوس سُے تھوٚومُت, کھوپڈی حظ ٲس تٔمۍ تھٲومٕژ لایبریری منٛز. تٔمۍ ووٚن, پتہٕ اوس سُہ ونان, سُہ اوس ہاوان, سُہ اوس ونان یِم پرٲنۍ یعنی سکالٲرٕز ٲسمٕتۍ چھِ تِہنٛدۍ حظ, غٲر مسلم سکالٲرٕز, تِم ہسا ٲسۍ پننہِ لایبریری منٛز یہِ تھاوان کلہٕ ہیر حظ انسان سٕنٛز أڈجہِ, کیازِ تِم ٲسۍ ونان اَمہِ سۭتۍ چھُ موت یاد, یی ہسا گژھی ژےٚ, تکبُر کتھ پٲٹھۍ چھُ کران, ژےٚ وٲتھی یہِ سورُے ماز, یہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ سون طریٖقہٕ کینٛہہ, اَسہِ چھُ قبرن ہٕنٛز زیارت کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن تاکہِ موت پیٚیہِ یاد, لیکن یعنی مےٚ پیوٚو یہِ اتھ پٮ۪ٹھ یاد کہِ یعنی انسانس چھُ پاوُن یاد موت, اور موتہٕ پتہٕ دۄدرُن, مطلب اَسہِ کۭتیاہ وٕچھ, سانیو نظرو کۭتیاہ وٕچھ گُزران, اور اگر آز أسۍ گژھو توٚتن تِم ما آسن قبرن منٛز موٗجوٗد کِہینۍ, سِوایہِ ییٚمہِ سُنٛد جسم اللہ تعالیٰ موٗجوٗد تھاوِ, نتہٕ کیاہ چھُ اکثر کیاہ چھِ آسان, تِم چھِ دۄدران, تتہِ چھِ پتہٕ أڈجہِ پھوٚل اکھ روزان تتہِ, چھُنہ أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ أکِس انسانس تکبُر گژھان أتھۍ جسمس پٮ۪ٹھ. اچھا, ومن اراد الآخرة ترک زینت الدنیا, پتہٕ فرمووُکھ یُس ٲخرت یژھان آسہِ, سُہ ہسا چھُ دُنیٲوی زندگی ہٕنٛز زیٖنت ترک کران, مطلب سۄ دُنیٲوی زندگی ہٕنٛز زیٖنت یۄس أمِس ٲخرتس نِش ٹھوٚر بنہِ, حائل بنہِ, سُہ چھُ سُہ ترک کران, سُہ چھُنہٕ توکُن پیوان. فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا, یُس ہسا یہِ چیٖز کرِ تٔمۍ کوٚر پٔزۍ پٲٹھۍ رۄبس نِش حیا, یِتھ پٲٹھۍ حیا کرنُک حق چھُ, ہُے چھُ.
حیا گوٚو نہٕ یُتھ یوت مےٚ چھُ حیا بہٕ چھُس منٛدچھان رۄبَس نِش چھُم شرم یِوان نہ حیا چھُ یہِ کَرِ پنٛنِس کَلَس حِفاظت آو سمجھ یعنی یِم تہٕ کَلَس منٛز تان چھِ پنٛنِس یٔڈ کَرِ حِفاظت اور بیٚیہِ کَرِ موت یاد اور موتہٕ پَتہٕ جِسمُک دۄدرُن کَرِ یاد اور بیٚیہِ یعنی یُس یِہوٚے کَرِ یعنی یُس پَتہٕ ٲخرتُک اِرادٕ ییٚمِس آسہِ تٔمِس چھُ دُنیٲوی زیٖنت ترک کَرٕنۍ یعنی کیٛاہ کہِ یہِ بیٚیہِ گۄپھِ منٛز تِم چیٖز یِم أمِس دُنیاہَس منٛز حٲیِل گژھان چھِ تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚژھ یہِ چھُ اَتٮ۪ن اَسہِ تران فِکرِ یہِ چھِ رِوایت یہِ چھُ سُنن تِرمذیَس منٛز 2458 نمبر حدیث اور ترٛیٚیِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ اِفت أکِس اِنسانَس حٲصِل گژھِ سُہ گوٚو رۄبَس نِش حیا کَرُن کِتھ پٲٹھۍ کَرِ یہِ حیا اکھ رۄبہٕ سُنٛد وٕچھُن کہِ رۄب چھُ مےٚ وٕچھان اور دوٚیِم رۄبہٕ سٕنٛزن نعمتن پٮ۪ٹھ غورو فِکر کَرُن کہِ رۄبَن کۭژاہ نعمتہٕ چھےٚ مےٚ دِژمٕژ اور بہٕ کیاہ چھُس یورٕ تٔمِس تِمو نعمتو بدلہٕ سوزان اور ژوٗرِم سُہ گوٚو آخرت کو یاد کرنا ٲخرت کیاہ کَرُن یاد کَرُن ٹھیٖک چھا وَنان ٲخرتُک یاد یُس آسان چھُ یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدٮ۪ن شہواتن دباوان یہِ چھُنہٕ أمِس دِوان شہواتن گژھنہٕ اور یہِ چھُ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اخلاص کرناوان یہِ چھُ اخلاص سان رۄبَس کُن مُتوجہ اِنسانَس چھُ یہِ یاد روزان کہِ مےٚ چھُ رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ کھڑا چھُنہ ٲخرت چھُنہ یاد کَرُن أسۍ کوٗتاہ ٹایم چھُ ٲخرتس سۭتۍ دِوان مطلب یاد کرنس سۭتۍ دۄہس 10 مِنٹن کرہو توتہِ ٲخرت یاد ووٚنُکھ رۄبَس چھُنہ پنٕنۍ جایہِ یاد پاوُن یعنی مَرُن ہسا چھُ اگر یہِ وَنان چھُنہ گرِ کُنہِ ساتہٕ مَرُن ہسا چھُ أمِس وَنان ژےٚ کیاہ گوٚے ژےٚ کیاہ لوگُتھ وَنُن چھُ أمِس وَنان فیشل چھُ چھُنہ وَنان أمِس مہ کر یِم کَتھ أمِس چھُ وَنان بس أتھۍ سۭتۍ مہ مون بہٕ اوسُس اوترٕ أکِس سۭتۍ کران کَتھ مےٚ ووٚن تٔمِس ژٕ چھُکھ تٔمِس تانۍ نفرَس مُتعلِق کَتھ کران ووٚنمَس ہے سُہ چھا أتھۍ تہٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ خبر سُہ چھا أتھۍ کِنہٕ کِہیٖنۍ ووٚنمَس ہے تَلہ نظر دِیوُس گُزریو ما تِم چھِ وَنان استغفر اللہ اگر مےٚ ووٚن گُزریو ما مطلب مےٚ ووٚن نہٕ تِمن ہُتھ پٲٹھۍ سُہ آسہِ پٔزی پٲٹھۍ گُزریومُت لیکِن اَمہِ سۭتۍ ما گُزرِ سُہ ییٚلہِ نہٕ تٔمِس وقت آسہِ ووتمُت کِہیٖنۍ تیٚلہِ ما مَرِ سُہ لیکِن أسۍ چھِ یہِ تہِ سمجھان یہِ چھِ وَنان شاید ما یِتھُے بہٕ وَنہٕ گُزریو ما بس بہٕ گُزریو یٲژ أمِس چھُ پَتہٕ ڈر روزان دۄہَس اگر أمِس کانٛہہ وَنہِ نا مُدکھٕ مِثال کے طور پر یہِ چھُ پَتہٕ دۄہَس کھوژان خبر بہٕ ما مَرٕ کیٛاہ گوٚژھ غرض چھُ ٲخرت چھُ یاد کَرُن ٲخرت چھُ یاد کَرُن یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یعنی قبرن ہٕنٛز زیارت کٔرِو سا کیازِ یِم چھو تۄہہِ ٲخرت یاد پاوان گوٚو ٲخرت یاد کَرُن ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ چھِ فرماوان پننہِ کِتابہِ اغاثۃ اللحفان من مصائد الشیطان بدکٲری مُتعلق فرماوان بدکٲری منٛز یُتھُے اکھ اِنسان پیٚوان چھُ وَنان چھُ یعنی وَنان یُبعد القلب عن اللہ وعن الدار الاخرہ یۄس یہِ بدکٲری چھِ یہِ چھِ أکِس اِنسان سٕنٛدِس دِلس رۄبس نِش دوٗر کران اور ٲخرت نِش دوٗر کران بل یحول بینہ وبین الایمان بلکہِ یہِ چھِ أمِس شخصس اور ایٖمانس درمیان ٹھوٚر بنان اَتہِ کیاہ توٚر فِکرِ یُتھُے اکھ اِنسان بدکٲری منٛز گۄنہن منٛز پیٚوان چھُ یہِ چھِ أمِس ایٖمانس درمیان ٹھوٚر بنان یہِ چھِ أمِس ٲخرت نِش دوٗر کران اگر أسۍ وۄنۍ اپوزِٹ امیُک نِمو ییٚلہِ یہِ ٲخرت یاد کرِ کیاہ گژھِ یہِ گژھِ بدکٲری نِش دوٗر ییٚلہِ یہِ ایٖمان مضبوٗط بنایہِ یہِ گژھِ بدکٲری نِش یِہوے گٔے نا پاک دامنی گوٚژھ ٲخرتٕچ یاد کرنہٕ سۭتۍ چھِ کیاہ یعنی أمِس ایٖمانس منٛز تہِ مضبوٗطی گژھان اور پاک دامنی تہِ یِوان اور أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یعنی یُس اَتٮ۪ن لیکھِتھ چھُ تِم چیٖز یِم ٲخرتس یاد کرنس منٛز مددگار أمِس گژھان چھِ تتھ منٛز چھِ قبرن ہٕنٛز کیاہ کرٕنۍ زیارت تاکہِ اکھ اِنسان یُس گۄناہ گار آسہِ أمۍ سُنٛد دِل گژھِ نرم کیازِ اکھ اِنسان چھُنہ یُتھُے وقت گُزران چھُ أمِس کیاہ چھُ گژھان أمِس چھُ یہِ سختی یِوان لیکِن پتہٕ یُتھُے یہِ قبرن ہٕنٛز زیارت کرِ أمِس چھُ یہِ چھُ کران مےٚ پزِ پننِس پانس احتِساب کرُن مےٚ پزِ پننِس پانس حِساب ہیوٚن تہٕ امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ پتہٕ چھُ یہِ نظر دِوان بہٕ کمن کمن حرام چیٖزن منٛز چھُس گژھان تہٕ امہِ پتہٕ چھُ یہِ پننِس پانس سُدھار پٲدٕ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمووُکھ اکثروا ذکر ہذِم اللذات کثرت سان کٔرِو سا ذِکر کمن تمہِ چیٖزُک یُس لذتن ختم کران چھُ سُہ کُس چھُ پتہٕ فرمووُکھ پانے یعنی الموت موتُک کٔرِو سا کثرت سان ذِکر یعنی کیاہ یہِ آسہِ وَنان الموت 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 یہِ چھُنہٕ سُہ ذِکر یعنی یاد تھٲیِو پننِس ذہنس منٛز تھٲیِو کہِ مرُن چھُ کُنہِ تہِ وِزِ ہیٚکہِ اکھ اِنسان مٔرِتھ ہیٚکہِ نا مٔرِتھ کُنہِ تہِ وِزِ أمِس چھا یعنی اَسہِ چھا کُنہِ جایہِ لیکھِتھ کُنہِ دستاویزس منٛز کہِ تُہۍ مٔرِو 60 ؤری گٔژھِتھ 50 یہِ ما چھِ لیکھِتھ کُنہِ تہِ وِزِ ہیٚکہِ اکھ اِنسان مٔرِتھ کۭتیاہ چھِ تِم شخص یِمن پگہہ اوس خانٛدر کالہٕ گُزرے تہِ مےٚ چھُ شاید ووٚنمُت اَمہِ موٹ تہِ شخص اکھ تٔمِس کوٚرُکھ خانٛدر کوٚرُس نا 1 ہفتہٕ پوٚرہس نِکاح 2مہِ آتھوارِ پوٚرہس جناز چھا پتہٕ خانٛدر اوس خانٛدر کٔرِتھ خانٛدارنہِ سۭتۍ درٛاو سُہ غٲلبن گاڑِ منٛز نیبرٕ کٔنۍ گُزریو مطلب ایٚکسِڈنٹ نہٕ کینٛہہ نارمل ییٚمہِ مولوی صٲبن تٔمِس نِکاح پوٚر نا تٔمی پوٚرنس پتہٕ 9 ہفتہٕ جناز اکھ چھِ نا وَنان کۭژاہ آسنو تۄہہِ تہِ وٕچھمٕژ مستوٗرات خوشین منٛز یا خانٛدرٕکسٕے موسمس منٛز اَسہِ تہِ ٲس اَکہِ ساتہٕ ییٚتٮ۪ن گوٚو واریاہ ؤری تِمن اوس خانٛدر تھوڑا معموٗلی حظ ٲس تِمن سُہ ہیرِ پٮ۪ٹھ گٔے سۄ بۄن سۄ گُزرے مےٚ تٔتھی خانٛدر گوٚو پتہٕ تٔتھی سۭتۍ سُہ اوس بیٚیہِ لۄکُٹ یِتھٕے پٲٹھۍ باقٕے
مطلب اکھ دوس اوس سُہ اوس میانہِ کھۄتہٕ 1 ؤری پران زیادٕ تَنہٕ تہِ گٔے تٔمِس تہِ گٔے گُزریمٕتِس وَنان 12-13 ؤری سُہ گوٚو یہِ تٔمۍ تھوٚو میٹ چھُنہ آسان کِرکٹ چھِنہ گِنٛدان پَتہٕ چھِ تھاوان میٹ تِم ہُتھ لگٲوِتھ تہٕ سُہ گوٚو تھوٚو نہ ترٲوِتھ سۄ تٔمِس ووٚن گرِ ماجہِ ووٚنُس ہے دُکان پٮ۪ٹھ اَن تِلہٕ ٹیٖن اَسہِ اوس دُکان برونٛٹھ تٔمۍ نیوٗ پَتہٕ سانے دُکان پٮ۪ٹھ حظ ہُہ چھُنہ آسان پیٖر سۄ حظ یَتھ چھِ تھاوان مَسٹٲڈ اویِل حظ تہٕ تٔمۍ نیوٗ سُے تھوٚو نہ گرِ آنٛگنَس منٛز تٔمۍ ووٚن ماجے بہٕ کَڑٕ ہا واش ہیوٗ کھۄنہِ منٛز ترٛوو تٔمۍ تٔمِس کَلہٕ تہٕ گُزریوس تٔتتھٕے ژےٚ سَمٕجھ یِوان یہِ ما چھِ یعنی کٲنٛسہِ تہِ واتہِ موتُک وقت تہٕ گُزریو گوٚو تَمہِ لحاظہٕ یُتھُے اکھ اِنسان موت یاد کَرِ أمِس منٛز یی پاک دامنی یہِ کَرِ پننہِ زندگی پٮ۪ٹھ غور و فِکر کہِ بہٕ کَمَن حرام کٲرین منٛز گژھان چھُس اَتھ حرام طریٖقَس منٛز بدکٲری منٛز کَم چیٖز چھِ مےٚ نِوان یہِ بَچہِ اَمہِ نِش گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ اکھ سبب ییٚمہِ سۭتۍ أکِس اِنسانَس منٛز کیٛاہ پٲدٕ گژھِ اور پوٗژِم سُہ گوٚو اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ ہَس نِش کیٛاہ مدد طلب کَرُن چھُنہ یہِ چھُ سیٚودُے کَتھا اکھ یعنی یہِ عِفتَس پٮ۪ٹھ برقرار روزنہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس ضروٗری رۄبہٕ سُنٛد کانٛہہ نفر وَنہِ بس مےٚ چھُ وۄنۍ زبردست ایٖمان اور فلٲنۍ چیٖز مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ رۄبہٕ سُنٛد مدد ضوٚرتھ کِہینۍ یہِ زٲنِن کہِ یہِ چھُ أمِس زوالُک گۄڈٕنیُک سِٹٮ۪پ بلکہِ رۄبَس چھُ ہمیشہِ مدد طلب کَرُن یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلامو معاذ بن جبل صٲبَس ؤصیت کٔر فرمووُس ہر نٮ۪مازِ پتہٕ ٲسۍ یہِ دُعا پَران چاہے سلامہِ برونٛٹھ یا سلامہِ پتہٕ سُہ چھُ کیٛاہ رۄبِ اعنی علی ذِکرِکَ و شُکرِکَ و حُسنِ عبادتِک اَتھ چھُ تَمیُک مطلب لیکھِتھ اے اللہ مجھے اپنے ذِکر شُکُر اور حُسنِ عبادت پر مدد کرنا گوٚو اَتھ پٮ۪ٹھ کُس کَرِ مدد اللہ خُدا اس لیے رۄبَس چھُ مدد منٛگُن اگر نہٕ کِہینۍ تہِ یی نہ سَمجھ درسہٕ منٛز ہے مےٚ نہ آو نہٕ سَمجھ رۄبَس وَنہِ رۄبا مےٚ چھِنہٕ تَران یہِ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز فِکرِ ژٕے چھُکھ تمام خٲر عطا کَرن وول مےٚ کٔرۍ زِ یہِ نعمت عطا اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تہِ یہِ عِفتٕچ نعمت عطا آمیٖن یا رب العالمیٖن اور شیٚیِم چیٖز اگر اکھ اِنسان پاک دامن چھُ یژھان روزُن سُہ گوٚو مُباحات کو اپنانا یعنی جٲیِز طریٖقہٕ اِختیار کَرُن أمِس چھِ رۄبَن دِژمٕژ یہِ شہوت چھِنہ یہِ کَرِ کیٛاہ یہِ جٲیِز طریٖقہٕ اَتھ خٲطرٕ اِختیار مِثال کے طور پر تِمو منٛز چھُ اکھ طریٖقہٕ نِکاح پَرُن تِمو منٛز چھُ اکھ طریٖقہٕ کیٛاہ نِکاح کَرِ سیٚودُے کَتھ تَوَے چھُ والدینن تہِ ذِمہٕ دٲری کہِ تِم آسن پنٕنٮ۪ن بچن نِکاح کران رۄبن فرمو وَأَنکِحوٗ ایاما مِنکُم اے والدیٖنو یِم تۄہہِ غیر شادی شُدہ چھِو تِمن کٔرِو نِکاح یہِ چھُ وَنان یہِ بنایہِ گۄڈٕ کٔریر یہِ کَرِ گۄڈٕ فلٲنۍ چیٖز فِستٲنۍ چیٖز پتہٕ یوٗتاہ أمِس وٲنٛس گژھان چھِ پتہٕ چھُنہٕ نِکاح بنان کِہینۍ تہِ حظ یِتھٕے پٲٹھۍ لڑکہٕ تہِ چھُ آسان پتہٕ وٲنٛسہِ منٛز ہور ووتمُت چھُنہ أمِس چھُ آسان یہِ آسان بدکٲری منٛز پیوٚمُت أمۍ سُنٛد مول موج وَنان یہِ چھُ تانۍ کران PhD یہِ چھُ کران فلٲنۍ چیٖز فِستٲنۍ چیٖز أمۍ سٕنٛدِ بدکٲری ہُنٛد نہٕ خیال پتہٕ چھِ تِم بٮ۪مارِ یِوان یِم اَسہِ اوٚتن تام وٕچھ تِم سٲنِس سوسایٹی سٲرسٕے پوٚتُس رٹان وجہ چھُ آسان أسۍ چھِنہٕ پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن وقتس پٮ۪ٹھ نِکاح کران تۄہہِ سمجھ یِوان گوٚو ٹھیٖک گوٚو یعنی اگر أسۍ عِفت چھِ یژھان پاک دامنی یژھان تیٚلہِ کیٛاہ چھِ مُباح چیٖز یِم چھِنہ مُباح وَتہٕ تِم اِختیار کرٕنۍ چھا ٹھیٖک اور سٔتِم سُہ گوٚو اِسلامی تشریعات کا خیال رکھنا اور پابندی کرنا یِم اِسلامن چھِنہ اِسلٲمی شریعتن کینٛہہ احکام دِتھمٕتۍ تِہنٛز پابندی کرٕنۍ اَمہِ سۭتۍ تہِ روزِ نہ چھِنہ اکھ گٔے ہُم چیٖز تہِ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ کانٛہہ نفر وَنہِ سُہ تَمو کانٛہہ وَنہِ دِل گژھِ وۄنۍ صاف آسُن نہ تیُتھُے یوت چھُنہٕ بٔلکہِ یِم اِسلٲمی احکام چھِ تِہُنٛد تہِ چھُ خیال تھاوُن مِثال کے طور پر اِسلامس منٛز یِم تدابیٖر چھِنہ قوانیٖن چھِنہ تِم چھِ مُختٔلِف قٕسمن ہٕنٛدۍ مِثال کے طور پر تَتھ منٛز چھُ اکھ تِمن چھِ أسۍ وَنان احتِیاطی تشریعات یعنی تِم احکام یِم احتِیاطی احکام چھِ مِثال کے طور پر غیر محرم پر نگاہ نیچی رکھنے کا حُکم چھُنہ اگر غیر محرم آسہِ یہِ تھاوِ أچھ پننہِ جُکٲوِتھ شہوت سان وٕچھنہٕ یہِ چھُ گۄڈٕنیُک اِتھٕے پٲٹھۍ چھُنہ شروٗع گژھان یعنی یۄس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھےٚ نہ یہِ عشقٕچ بٮ۪مٲری کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ شروٗع گژھان نظرو پٮ۪ٹھ اور دوٚیِم خواتیٖن کے لیے نرم لہجے میں بات نہ کرنے کا حُکم خواتیٖن یِم چھِ تِم کرن نہٕ نرم اندازس منٛز نرم و نازُک اندازس منٛز کَتھٕ نارمل معروٗف طریٖقس منٛز خاتوٗن ہیٚکہِ پرژھِتھ مردس عالمس سوال لیکن کِتھ پٲٹھۍ یعنی معروٗف طریٖقس منٛز یُس أمۍ سٕنٛز نارمل یِتھ پٲٹھۍ کھڑا ٹون آسان چھِ بۄن چھِنہٕ والٕنۍ گوٚو ٹھیٖک اَتہِ آو وَننہٕ ازواجِ مُطہراتن فلا تخضعن بالقول پننہِ قول کتھ یۄس چھِ سُہ مہٕ کٔرِو نرم مہٕ کٔرِو سا کیازِ أمِس گژھِ پٲدٕ فِتنہٕ یعنی ییٚمِس دِلس منٛز مرض آسہِ تٔمِس گژھِ تٔمِس گژھِ کانٛہہ تماہ پٲدٕ چھُنہ یُتھُے چھُ آسان کٲنٛسہِ اگر یہِ ٹون نرم ترٛایہِ ہُہ وَنہِ شاید چھُ أمِس غرضٕے کیٛاہ تھایہِ یہِ تہِ چھُ پوٚتُس یورٕ تِم چیٖز کران اور یِتھٕے پٲٹھۍ خوشبوٗ لگا کر یا بناو سِنگار کر کے گھر سے باہر نہ نکلنا زَنہِ چھُنہ آمُت خاص طور پر ؤنِتھ کہِ خوشبوٗ لگٲوِتھ نیرِ نہٕ کینٛہہ بلکہِ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرموو یہِ چھِ بدکار یۄس زورے کانٛہہ خوشبوٗ لگٲوِتھ نیرِ ییٚمہِ خٲطرٕ کہِ لُکھ وٕچھن امیُک مُشُک بیٛاکھ گوٚو صابن چھُ اکھ اِنسان استعمال کران تتھ چھُ سُہ آسان سُہ تھوڑا بہت مُشُک سُہ چھُ یِمن وَنو أسۍ کہِ
तमें पत् बान हुर सत गखर च तुल चे गोस नीन कहें सु यी अमिस थोड़ा मगर अमिस सह गर्ज आसान यह गर्जस तान तीन कम खतर कोर गर हेक यह कर अगर यह शौक आसान बह कर अतर इस्तेमाल गरस मज हेक कर लेकिन ये नबर आ नीर तम सात गोस सो अतर आन कह यस क्या कर दूर बत बे गो डिओड्रेंट या बाकी ये खतर कि बदबू गस जाहिर गन कहें सह हेक कर सह तथ मज लेकिन अत क्या यह कर अमे खतर यह सान जोर सह डिओ या सह कह चीज सारे यह गाड़ मज गोक योत कदम त्रा अत सरसी रहलान तो समझ गो यह जरिए अम सक इंसान माइल गसान बे थवन यह रब रबन बनमित और रबस पता कि कमिस क्या क्युत जहन क्युत नफ्स गो मर्द ज्यादा पहम यमो चीजों सत रागिब गसान तवे शरीयतन मस्तूरातन तुम ज्यादा पहम पाबंदी कर अत क्या तौर फिक्र शरीयतस मज लिबास एतबार कमन ज्यादा पहम पाबंदी मस्तूरातन मर्दन आमुद लेकिन तिमन कूचा हिश मर्दन मा वन बुत थो सा बंद तथ वजह कि वो कुछ कमजोर कुछ मर्द कि जन मर्द तवे आव वन जन कि तुम पन बुत तोर और यम चीज मसा करो तो समझ गोष्ठी यह अत और चूरिम सह गो हराम खलवत और इख्तिलात से परहेज खलवत इख्तियार कर कंस मर्दस सत और इख्तिलात मर्दो जन अम नश क्या परहेज खलवतस मज ऑनलाइन कर सो ती तथ मज चैट रूमस मज या चाहे ऑफलाइन कर कुछ जाए कर और बे इख्तिलात मिसाल के तौर अगर प्रोग्राम कुछ सात उलमा मज कह दिवान प्रोग्राम मस्तूरातन मिसाल के तौर पर अत कस नफर जरूरत या अगर कुछ कैमरा अत सुबह अत अचान तचान ब्या सब ये पे हूर शेरान यप शनान यह ठीक अमिस बचन यूत बुत यूत जरूरत ती अम क्या पतस अगर तुम मे वो प्रोग्राम US मज मौलवी सोब दिवान दरस तत US मज तत वन तम मॉडर्न या सह दिवान मौलवी सोब दरस तनिश यप 2 नफर बिहित यप 3 नफर बिहित तम वुचान अकिस हुपर नजर अकिस यपर नजर तम वुचान मस्तूरात तम तावान नजर हम तम मस्तूरात तत तिमन कुन और वुचान तो समझ तिमन क्या तन बिह अगर अमिस दरस दिन क्या दी और बे गैर जरूरी वुचन पोतस रोजान पोतस वुचान अकिस तो समझ गोष्ठी गर्ज अम चीज नश बचुन जरूरत तो कदर बेकदर अगर जरूरत कुछ चीज कह टॉपिक जरूरत इस बे कह डिलीवर कर मिसाल के तौर पर अम दुत वन अम सात यी कर तुत अत हदबंदी कर तो यीन जरूरत तम नबर तो समझ गोष्ठी यह ब्या और पम क्या एहतियाती हुकुम निकाह कर और शेम सह गो निकाह की कुदरत न होने की सूरत में रोजा रखना रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम फरमो अगर मे कस निकाह इस्तिताअत छो कि सह क्या थो रोज क्या अम इंसान शहवत कम गई फरमो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम कह नफर मे आई कुछ सवाल मे निकाह इस्तिताअत कहें बह क्या करो रोज थवान बदल क्या वन वन तेल रोज थवान यह सख यह फरमो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम अगर ज़ यसान बदकारी नश बचुन हराम करी नश बचुन यह एहतियाती तदबीर यह फरमोमुत रसूलुल्लाह वो यम एहतियाती तदबीर अगर गई हम चीज दी हम सनिस दिलस सत ताल्लुक ईमान मजबूत कर हया और रब सज अजमत अखरत याद यह एहतियात यमन तो ख्याल थवन हुमन पे रोजो कम कर लेकिन यमन चाहे अमिस ईमान गोवा मजबूत न गो यमन ख्याल थवन अमिस यमन कुन पे तो समझ गोष्ठी दम गई पतस समाजी तशरीयात यानी समाजस सत ताल्लुक थवान मिसाल के तौर पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी नेकी हुंद हुकुम दिन और बुराई नश क्या रुकावट यह फर्ज किफाया पान त सुधरी और बाकन दी नेकी हुंद हुकुम और बाकन त बचाव बुराई नश तेले तेले गई चीज तेले गई इफ्फत पैदा तेले बचो हराम कर नश ना अगर हर कह वे मे क्या बाकन सैल क्या अजाब यी सह हेत अत मुतलिक हदीस रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमोत यम मारूफ हुकुम दिवान या मुनकर नश रुकावान कहें और यम मुनकरस मज हाँ यानी गलत कामन मज लेकिन हम तिम रुकावान कहें मिसाल तिमन लुकन हज जहाजस मज तथ जहाजस 2 पोहर कस ठीक यम बनिम लुक ना हेरमो लुको दुन तिमन ना दिमो न आब क्या जहाज मज आब आ कर सह हालो ना कुन सर हम वन करो बन किन अत मो गोद हर दिवान खसन अगर अगर हम तिमन रुकावान कहें या गोदमा करो अत कहें फटन कम सारी तो समझ फटन ना सारी गो यह अगर मुनकर कुन जाए गसान हम तिमन रुकावान कहें हसब इस्तिताअत नसीहत कर खुर बाकी अगर अजाब यी सह तिमन हेत तो समझ इसलिए वो समाजी तौर पर यह चीज कम और दम सह गो बच्चों को इजाजत लेने की तरबियत देना घरस मज बच्चन
مِثال کے طور پر کانٛہہ وقت چھُ آسان مطلب مٲلِس ماجہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ تھوڑا بٔڑۍ پَہم گژھان ییٚلہِ تِم سَمجھان چھِ پردٕکۍ احکام اور باقٕے تِمن وَنو ییٚلہِ تَس ژٕ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِس خاص یُس تِمن کَمرٕ چھُ آسان اور یا خاص وقتن منٛز اور اَژنہٕ برونٛٹھ گۄڈٕ اِجازت طلب کر یا کٲنٛسہِ بیٚیہِ سُنٛد گرٕ گژھنہٕ خٲطرٕ برونٛٹھ کیاہ کَرُن اِجازت تَوے چھُ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِجازت کَرو نہ کٲنٛسہِ ہُنٛد گرٕ گژھِ تَلہٕ یُتھُے یہِ ٹھُک ٹھُک کَرِ أمِس کَتٮ۪ن چھُ روزُن یہِ چھُ روزان ییٚتی دروازَس برونٛٹھ کھڑا اور چھُ کھُلاوان أمِس چھُ سیوٚد پیٚوان نظر أمِس چھُ دروازَس کَرُن دستک یا سلام کَرِ یہِ روزِ کوکُن سایڈَس کُن تۄہہِ سَمجھ یِوان آز چھُ گژھان کُنہِ جایہِ چھُ گژھان ؤری وۄنۍ چھو پاے کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ گژھان ہَتَکھ اَڑٮ۪ن اور رِشتہٕ ژَٹنَس پٮ۪ٹھ چھِ واتان وٲرۍ کانٛہہ غیر محرم آو اَتہِ اوس نہٕ أمِس شوہر اَمہِ ساتہٕ أمِس آو نہٕ سَمجھی بہٕ کیاہ کَرٕ ٹھیٖک چھا أمۍ ووٚن أمِس ییٚتہِ حظ چھُنہٕ وٕنکیٚس کٕہٕنۍ تہٕ بہٕ ہٮ۪کو نہٕ یورٕ تۄہہِ کھُلٲوِتھ کیازِ أمِس باسیو پَنٕنۍ جاے نہ اَسہِ خلوت گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ ووت نوبت کَتھ پٮ۪ٹھ رِشتہٕ ژَٹنَس تام أمۍ کیازِ دیُت نہٕ أمِس اورٕ آسان پَتہٕ ٲس مےٚ اکھ یہِ حظ کران سٹوٗڈنٛٹو منٛز اوس اکھ کران سوال اگر اَسہِ یہِ سُچویشن یی تہٕ أسۍ کیاہ کرو مطلب أسۍ کیاہ کرو تَمہِ ساتہٕ یَتھ منٛز حِکمت آسہِ گۄڈٕنیُک یہِ چھُ کہِ اگر اَسہِ باسہِ کہِ یہِ چھُ سَمجھن وول تٔمِس وَنو ییٚتہِ حظ چھُنہٕ وٕنکیٚس کٕہٕنۍ اگر سُہ پٔزۍ پٲٹھۍ دیٖنُک فہم آسہِ تھاوان لیکِن اگر نہٕ سُہ تھاوان آسہِ اَسہِ باسہِ کہِ یہِ ہسا اَسہِ اَمہِ سۭتۍ بوٚڑ بارٕ یہِ اِشوٗ مےٚ ووٚنُس دوٚپمَس تُہۍ کٔرِو کٲم اگر حظ خانٛدر آسہِ کٔرِتھ تُہۍ کٔرِو کٲم خانٛدارَس کَرِ یہِ فون تھووُن سُہ کالہِ پٮ۪ٹھ لٔگِتھ چھُنہ سُہ آنلاین کَتھ چھِ تٔمِس فَلٲنۍ آو ییٚمِس ترٛایہِ نا اَندر اگر أمِس فِتنُک اندیشہِ گژھِ فونَس پٮ۪ٹھ چھُنہ خانٛدار أتھی تۄہہِ سَمجھ وَنان یہِ چھِ عزتٕچ رِشتہٕ گوٚو یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ اکھ زٔنۍ اگر تٔمِس باسہِ کہِ لیکِن اَسہِ کیٛاہ وٕچھِو سٲنۍ سوسایٹی کیٛاہ چھِ یِمن چھُ ہَتَکھ گژھان کَتھ پٮ۪ٹھ شریعتٕچ پابنٛدی ہسا گٔے بلکہِ رسول اللہ علیہ الصلوۃ فرمو اگر تۄہہِ ووٚنہو نہ تَتہِ یعنی اللہ تعالیٰ ہن فرمو اگر تۄہہِ ووٚنہو ارجعو واپس گٔژھِو چاہے أنٛدرٕ چھا سُہ کِنہٕ کِہینۍ چھُنہٕ ووٚنو نیٖرِو واپس گٔژھِو اِجازت چھُنہٕ رۄبن فرمو فرجعو تُہۍ گٔژھزیو واپس صحابو منٛز اوسمُت چھُ اکھ صحابی سُہ اوس کیاہ تٔمِس ٲس نہٕ کٲمہ آسان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ گرِ سُہ اوس توتہِ گژھان مدیٖنہس منٛز سُہ اوس کران کٲنٛسہِ ٹھُک ٹھُک ہے مےٚ حظ اوس یِتھ پٲٹھۍ اِجازت ضوٚرتھ تٔمِس ووٚنُکھ پتہٕ تُہۍ کیازِ یوٗتاہ پھیران سُہ اوس وَنان بہٕ کرٕ ہا اتھ حُکمس پٮ۪ٹھ عمل مےٚ وَنہِ ہا نہ کانٛہہ ہے نیٖرِو واپس گٔژھِو بہٕ نیرٕ ہا کیاہ واپس تٔمِس اوس نہٕ مگر تٔمِس ٲسۍ دِوان ہر کانٛہہ اِجازت أسۍ یوت سُہ اوس وَنان اتھ حُکمس پٮ۪ٹھ تہِ کرٕ ہا بہٕ عمل کہِ مےٚ وَنہٕ ہن تورٕ ییٚتہِ حظ چھُ یعنی نیٖرِو حظ واپس ییٚتہِ اِجازت نہ حظ چھُنہٕ کِہینۍ بہٕ کرٕ ہا اتھ حُکمس پٮ۪ٹھ کیاہ تُہۍ سَمجھو لیکِن اگر اَسہِ وَنہِ کانٛہہ واپس گٔژھِو تہٕ بس أسۍ گژھو پتہٕ قیامتس تام واپس مطلب أسۍ یِمو نہٕ تور پتہٕ تَمہِ پتہٕ تُہۍ سَمجھ یِوان بس ٹھیٖک اور ترٛیٚیِم سُہ گوٚو بچوں کو 10 سال کی عمر میں بستر الگ کر دینا یعنی یُتھُے بچہِ گژھن 10 وُہٕرۍ تِمن چھِ چاہے تِم بٲے بارٕنۍ زٕ آسن بیٚنہِ زٕ آسن تِم کیاہ چھِ تِہنٛدۍ بستر کیاہ گژھن الگ یہِ فرمو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتھ منٛز تہِ چھِ پاک دامنی یِمن چھِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اتھ پٮ۪ٹھ تربیت گژھان یہِ فرمو رسول اللہ علیہ السلام اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وَنُن یِم چھِ لۄکٕٹۍ اور یِم چھِ پھلٲنۍ چیٖز 10 وُہٕرۍ گٔے یِہنٛدۍ بستر کیاہ گژھن الگ تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو یِم کیاہ چھِ یِم چھِ سمٲجی تدبیٖر تشریعات یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ ییٚلہِ عمل کرو سٲنۍ سوسایٹی کیاہ بَنہِ گٔے نہ پاک دامن ییٚلہِ أسۍ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے تربیت یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو چھا ٹھیٖک اور سٔتِم سُہ گوٚو مُجاہدہ اور عبادت محنت کرٕنۍ چھِنہ اکھ اِنسان اَسہِ ووٚن نہ اوٚتانی قوتِ اِرادہ ییٚلہِ اَسہِ وَنیو اکھ اِنسان پرِ سٲری چیٖز ایٖمان اور فلٲنۍ چیٖز اور فِستٲنۍ چیٖز یُتھُے یہِ یورٕ گژھِ وۄنۍ تھٲیِو وۄنۍ کُس کرِ اَتھ پٮ۪ٹھ محنت ییٖژاہ تیٚلہِ گژھِ نہٕ أمِس حٲصِل أمِس چھِ محنت کرٕنۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ چیٖز ایپلاے کرُن مشقت گژھِ أمِس اور بیٚیہِ کیاہ کرِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز کیاہ عبادت کیازِ ییٚلہِ یہِ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کرِ أمِس گژھِ رۄبس سۭتۍ تعلُق قٲیِم اور رۄبس سۭتۍ یِمن تعلُق قٲیِم گژھان چھُ حدیٖث چھُنہ آمُت حدیٖثِ ؤلی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب یُس میٲنِس ؤلِیس سۭتۍ دُشمنی تھایہِ بہٕ چھُس تٔمِس سۭتۍ اعلانہِ جنگ کران یہِ چھُ حدیٖثِ قُدسی پتہٕ فرمووُکھ ؤلی کُس چھُ فرمووُکھ میون بنٛدٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ فرضو سۭتۍ مےٚ قریٖب یِوان اور پتہٕ ہسا چھُ مےٚ نفل ییٚلہِ سُہ بنٛدٕ میون پران چھُ پتہٕ زیادٕ زیادٕ قریٖب مےٚ یِوان پتہٕ کیاہ فرمووُکھ رۄبن فرموو حتى احبه ییٚلہِ میون بنٛدٕ پتہٕ نوافل چھُ پران بہٕ چھُس تٔمِس سۭتۍ محبت کران کُس چھُ کران محبت رۄب فكنت سمعه الذي يسمع به بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز بوزُن بنان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بوزان چھُ بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد کن بنان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بوزان چھُ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛز أچھ بنان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ وٕچھان چھُ بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد اَتھٕ بنان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ رٹان چھُ بہٕ چھُس تٔمۍ سُنٛد کھۄر بنان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ پکان چھُ آو سمجھ مطلب کیاہ چھُ امیُک عُلما وَنان یہِ چھُنہٕ پننیو کَنو سۭتۍ پتہٕ غلط بوزان یہِ چھُنہٕ پننیو أچھو سۭتۍ غلط وٕچھان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ پنٕنۍ اَتھٕ غلطس کُن تُلان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ پننہِ کھۄر غلطس کُن پکناوان پتہٕ فرمو رۄبن ولئن سألنی لأعطینہ اگر مےٚ یہِ منگہِ ضروٗر دِمس ولئن استعاذنی لأعیذنہ اگر مےٚ یہِ پناہ منگہِ ضروٗر دِمس پناہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام یہِ کمہِ ساتہٕ ییٚلہِ أمۍ محنت کٔر نہ عبادتس منٛز یہِ بنیو رۄبہٕ سُنٛد محبوٗب رۄب چھُ أمِس پتہٕ پانے حِفاظت کران گژھِ نا عفت حٲصِل عفت گژھِ نا أمسٕے حٲصِل گوٚو عفتس حٲصِل کرنس منٛز چھِ عبادت زیادٕ زیادٕ کرٕنۍ ذِکر زیادٕ زیادٕ کرٕنۍ محنت کرٕنۍ آو سمجھ
تُہۍ وٕچھِو پَتہٕ رۄب سُنٛد مدد آسہِ اَسہِ حملہِ حل کِنہٕ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ اَتھ منٛز تہِ مدد. ٲٹھِم گوٚو نشو نما اور عادت. چھُنہ سیوٚدُے کَتھا عادت یُتھُے أکِس اِنسانَس یا نشو نما لبی یِتھَے پٲٹھۍ أمِس منٛز گژھِ یہِ پٲدٕ. مثال बचपन से ही बच्चों को अल्लाह की इताअत की तरबियत देना जैसे कि नमाज का हुक्म बचपन پٮ۪ٹھَے یِمن تربیت دِنۍ چھُنہ نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم دِووکھ یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ علیہ وسلم فرمو یِمے پردٕکۍ احکام ہیٚچھناووکھ یہِ وَنو نہٕ یہِ چھُ لۄکُٹ وۄنۍ لۄکچار پٮ۪ٹھَے ہیٚچھناووکھ یِم احکام چھُنہ گوٚژھ تی ییٚلہِ نشو نما لبی یِتھَے پٲٹھۍ اور یِتھَے پٲٹھۍ پنٛنِس پانَس تہِ کَرو عادت 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 یہِ عادت چھِ أکِس اِنسانَس منٛز یِوان ہیبِٹ ییٚلہِ یہِ اکھ اِنسان ڈیولَپ کَرِ أمۍ سُنٛد پَتہٕ أمۍ سُنٛد چھُ کیریکٹرٕے یِہوٚے بَنان یِتھ پٲٹھۍ وَنان چھِنہ ابن القیم صٲب تہِ چھُ یہِ وَنان اوس کہِ پنٛنٮ۪ن أچھَن تھٲیِو سا خیال مِثال کے طور پر کیٛازِ أچھ یُتھُے یِوان چھُنہ أمِس چھُ خیالات گژھان دِلَس منٛز پٲدٕ اور ییٚلہِ پَتہٕ أمِس خیالات گژھان چھِ یِہوٚے چھِ کیٛاہ أمِس بَنان عزم پوٚتُس بَنان خیال گوٚو نہ پٲدٕ مطلب أمۍ وٕچھ کٲنٛسہِ گیرٕ منٛز کوٚر أمِس گوٚو خیال پٲدٕ اگر أمۍ کوٚر یہِ ڈالنٕچ کوٗشِش تہٕ ٹھیٖک اگر أمۍ بیٚیہِ دِژ نظر أمِس گوٚو أنٛدرۍ کِنۍ کیٛاہ خیال پٲدٕ پَتہٕ گوٚو عزم بہٕ ہسا کَرٕ یِتھ کٲٹھۍ چیٖز اور عزم ییٚلہِ گوٚو نہ پٲدٕ اِرادٕ ییٚلہِ گوٚو پٲدٕ پَتہٕ چھُ یہِ کَران ایٚکشَن کَران یہِ چھُ تٔمِس وَنان یہِ چھِ تِم اَسباب اِختیار کَران کٔرٕن نہ ایٚکشَن تہِ پَتہٕ ییٚلہِ أمۍ ایٚکشَن کٔر أمِس اوس پَتہٕ رُکُن ایٚکشَن پَتہٕ یہِ چھُ پَتہٕ کَران بار 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 یہِ چھُ پَتہٕ أمۍ سُنٛد عادت بَنان اور پَتہٕ ییٚلہِ أمِس عادت بَنیو پَتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛز زندگی بَنان کیریکٹر بَنان پَتہٕ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ ترٛٲوِتھ تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚژھ یہِ گوٚو نشو نما اور عادت بَچَن مُتعلِق چھُ تھاوُن اَمہِ چیٖزُک کیٛاہ خیال یا پانَس تہِ ہیٚکہِ اکھ اِنسان تربیت کٔرِتھ اور نٔوِم سُہ گوٚو علم اور آگاہی یعنی علم کَرُن حٲصِل یعنی اَتھ منٛز چھُ لیکھِتھ نوجوانوں کو عفت کی اہمیت اس کے فضائل اور اس کے فوائد سے آگاہ کرنا چھُنہ سیوٚدُے کَتھا یعنی أسۍ پانَس أسۍ تُہۍ تہِ زٲنِو عفتٕکۍ فوائد کیٛاہ چھِ اَمِچ اہمیت کیٛاہ چھِ اَمِکۍ فضائل کیٛاہ چھِ یُتھُے أسۍ یِم چیٖز چھِنہ پَران أسۍ چھِ وَنان کہِ نہ یہِ چیٖز گوٚژھ اَسہِ منٛز پٲدٕ گژھُن چھا ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ سُہ اکھ نوجوان آو نہ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلامَن نِش تٔمۍ ووٚنُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔمِس ووٚنُن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تِہنٛدِ کھۄتہٕ چھُنہٕ افضل مخلوٗقَس منٛز وَنان چھُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دِیِو حظ بدکٲری کَرنُک اِجازت یعنی یوٗتاہ بوٚڑ سوال بدکٲری یَتھ پٮ۪ٹھ رجم اور یعنی ہَتھ کوڑٕ چھُ یہِ چھُ وَنان یہِ کٔمِس حِساب پیغمبر صٲبَس نِش مےٚ دِیِو حظ بدکٲری کَرنُک اِجازت یہِ کوٗتاہ خطرناک سوال چھُ اَسہِ ما ییٚتہِ ما چھُ کران یُتھ کانٛہہ سوال اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ نجات أمۍ کوٚر سوال رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام فرموو أمِس ترٲیِو جاے یُکُن چوب دِنہٕ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ فرمووُس وَن سا ژٕ چھُکھ پننہِ ماجہِ خٲطرٕ یہِ چیٖز پسنٛد کران کہِ کانٛہہ کرِ تٔمِس سۭتۍ بدکٲری أمۍ ووٚنُن نہ بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ پسنٛد کران أمِس اوس یہِ فطرت زِندٕ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام فرمووُس باقٕے تہِ چھِ پننٮ۪ن ماجٮ۪ن خٲطرٕ یہِ پسنٛد کران یعنی یِمن سۭتۍ ژٕ بدکٲری کرکھ تِم آسن کٲنٛسہِ ہٕنٛز ماجہِ یِتھٕے پٲٹھۍ فرمووُس ژٕ چھُکھ کران پسنٛد بیٚنہِ مُتعلِق فرمووُس پۄپھِ مُتعلِق فرمووُس ماسہِ مُتعلِق فرمووُس أمِس آو نہ سمجھ کہِ نہ پتہٕ کوٚرہوس دُعا اور بیٚیہِ کوٚرہوس ییٚتٮ۪ن أمِس دِل اوس نہ اَتٮ۪ن لوگہوس دستہِ مُبارک أمِس کوٚر اللہ تعالیٰ ہن کوٚڑ أمِس چھُ خیالٕے پوٚتُس دِلہٕ منٛز گوٚو یِہوے چھُ معاملہٕ یعنی أسۍ گژھو اگر کانٛہہ حرام کٲری منٛز چھُ أمِس سۭتۍ چھُ حکمت سان پیش یُن آ سمجھ تاکہِ یی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کوکُن دیٖنس کُن تۄہہِ سمجھ چھُوا تُہۍ وٕچھِو رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام نِش آو اکھ شخص یہِ چھِ ریاض الصالحیٖنس منٛز چھِ یہِ رِوایت ووٚنُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتأخر عن صلاۃ الصبح بہٕ حظ چھُس صبح نٮ۪مازِ ژیٖرۍ یِوان بہٕ چھُس نہٕ ٹایمس پٮ۪ٹھ گژھان فلٲنۍ شخصہٕ سٕنٛدِ موٗجوٗب سُہ حظ چھُ نٮ۪ماز زیٖٹھ پرناوان یۄس سُنتس مُتعلِق چھِ نہ نٮ۪ماز تتھ منٛز چھِ زیٖٹھ زیٖٹھ سورے آسان پرٕنۍ لیکن سُہ اوسمُت چھُ پرناوان کیٛاہ تمہِ کھۄتہٕ زیٖٹھ نٮ۪ماز بہٕ چھُس اس لیے گژھان نٮ۪مازِ لیٹٕے پہم بہٕ چھُس وَنان مۄکلٲوِنۍ یہِ أڑ ہن پتہٕ گژھٕ بہٕ شامِل پوٚتُس پہم یا مطلب چھُ بہٕ چھُس نہٕ گژھٲنی مِثال پتہٕ چھُ وَنان راوی وَنان مےٚ چھُنہٕ وٕچھمُت زٕہٕنۍ تہِ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلامن تیوٗتاہ شرارت کھسان یوٗتاہ اَمہِ وِزِ نصیٖحت کرنہٕ وِزِ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام شرارت کھوٚت فرموو تِمو فرمووُکھ اِنَّ مِنکُم مُنَفِریٖن بے شک تۄہہِ منٛز چھِ کینٛہہ لُکھ یِم لُکن نفرت دِلاوان چھِ دوٗر کران چھِ حالانکہِ تٔمۍ ما ووٚن تِمن ہے نٮ۪مازِ نہٕ ییٖزیو نہٕ کِہینۍ لیکن تٔمۍ کوٚر تیُتھ معاملہٕ ییٚمہِ سۭتۍ لُکھ کیٛاہ گٔے أسۍ گژھو نفرت دِلاوَن وٲلۍ گژھٕنۍ اگر کانٛہہ آسہِ سخت سے سخت کانٛہہ چیٖز وَنہِ أسۍ گژھو بڑٕ نرمی سان تٔمِس یورٕ جواب کیٛازِ تٔمۍ کوٚر تہِ ظٲہِر یہِ تٔمِس أنٛدرٕ چھُ بانس منٛز أسۍ کرو تہِ ظٲہِر یہِ سٲنِس بانس منٛز چھُ نٮ۪بر چھُ تی نیران یہِ أنٛدرٕ آسہِ تۄہہِ سمجھ یِوان اکہِ دۄہ آو رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام ٲسۍ پکان سڑکہِ پٔتھۍ کِنۍ آو اکھ آرٲبۍ أمِس ٲس کیٛاہ لٲگِتھ یعنی رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلامن ٲس ژادرِ مُبارک ٲس تِمن لٲگِتھ تتھ اوس موٚٹ دٔنٛدٕر یہِ آرٲبۍ آو پٔتھۍ کِنۍ نہ آلو نہ کینٛہہ أمِس دیُت درسہٕ پٔتھۍ کِنۍ اَتھ ژادرِ راوی چھُ ونان انس بن مالک رضی اللہ عنہُ ونان چھُ کہِ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام تٔر یپٲرۍ ژھٕنۍ نِشان حظ توٚر یپٲرۍ تیوٗتاہ درس دیُت أمۍ تیوٗتاہ روٚٹ أمِس چارٕ سان پتہٕ ووٚنُن یا محمد یا رسول اللہ نہٕ کینٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یعنی اتھ منٛز ادبُک خیال تھوٚو نہٕ أمۍ آرٲبۍ اوس ووٚنُن ہے یُس حظ تۄہہِ رۄبن چھُنو مال دیُتمُت تمہِ منٛز دِیِو مےٚ أڑ ہن یہِ نہٕ کینٛہہ کہِ ووٚنمو یہِ چھُنہٕ تۄہہِ پنُن مال یہِ دِیِو یہِ چھُ رۄبہٕ سُنٛد رسول اللہ علیہ وسلم پھیٖرۍ پتھ کُن اور ترٲوہوس مُسکراہٹ فرمووُکھ دِیِو أمِس تۄہہِ سمجھ یِوان نہ کَرہوس کانٛہہ روب اور نہ کَرہوس کانٛہہ ہے ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ نتہٕ ہٮ۪کہٕ ہنس نہ کٔرِتھ
ژھٕنۍ کٔر تٔمۍ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلام لیکن رسول اللہ علیہ وسلم ترٲو مسکراہٹ تٔمِس یہِ گوٚو سون طریٖقہٕ آسُن آو سمجھ اگر اَسہِ سارنٕے ہِنٛز گردن ژھٮ۪نن اور بیٚیہِ طرفہٕ تُل رسول اللہ علیہ وسلم مُبارک گردنہِ ژھٕنۍ سانٮ۪ن گردنن ہُنٛد قۭمت چھُنہٕ کِہینۍ تَتھ نِش لیکن تِمو کوٚر نہٕ تٔمِس یورٕ تی گوٚژھ آسُن گوٚو حکمت سان نوجوان پنٕنۍ بٲے بیٚنہِ یِم آسن گرس منٛز تِم سمجھاوٕنۍ حکمت کرن اختیار ؤری لٔگتن 2 ؤری لٔگتن 10 ؤری لٔگتن لیکن شرعی حدوٗدو نٮ۪بر نیرُن گوٚو یہِ چھُ اَتٮ۪ن تران فِکرِ گوٚو یعنی علم چھُ حٲصِل کرُن اَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ آز یہِ مقصد کیاہ چھُ اَسہِ گژھِ علم حٲصِل اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ خٲمی چھِ مےٚ تہِ اور تۄہہِ تہِ سۄ کرو کیاہ دوٗر اور اَمہِ پتہٕ چھُ دٔہِم سُہ گوٚو فِکر و اِرادہ سُہ کیاہ چھُ فِکر تہٕ بیٚیہِ اِرادٕ ییٚلہِ وۄنۍ فِکر گٔے پٲدٕ اور اَمہِ پتہٕ کیاہ چھُ اِرادٕ کرُن नौजवानों को अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना और बुलंद सोच रखने की तरगीब देना ताकि इनका वक्त बेकार चीजों में जाया यानी यम चीज पर ना क्या अम पे इराद कर पन जाए नसा यम सारी चीज इफ्फत पूरी क्या गो और अमिक अकसाम क्या अमिक समारात क्या हासिल कित पे वो चीज तर ना फिक्र वो क्या कर वो इराद कर अमिक अमली पे अन कोशिश कर ठीक मन मोबाइल मिसाल वुनि करो 5 मिनटन ब्रेक अगर पस पे तुम मोबाइल वुन कस ऐप मे यह अत मज हराम करी षो डिलीट कर कहीं गो डिलीट कर डिलीट योर अकाउंट मतलब अकाउंट षो डिलीट कर तुम समझ तुम बचो ना अम बगैर कहीं करो तुम बह तुम मज कर इराद यमिस सह जबरदस्त बेहतर नफर तुम मज लेकिन यमिस षो खत्म कर इंस्टाग्राम कत चलान फेसबुक क्या चलान बल्कि यूट्यूब से अगर कस बासान फितनस मज षो अनइंस्टॉल कर बल्कि हु बटन दार फोन गस थवन पन पे बल्कि फोन ही ना समझ वो जरूरत आज फितनुक दौर यह गर ना अथ गर परेशान ग खबर कोद गो तम मूजूब थो कस फोन हज कीपैड दार फोन थो ना तुम बड़ा असल जिंदगी लुत्फ वाजिन जिंदगी ये तुम मे तुम सोरे डिलीट कर व्हाट्सएप कर अनइंस्टॉल अच्छा मे व्हाट्सएप कर अनइंस्टॉल मे कोर ओतर अकिस फोन वो ठीक तो सह वन मे तुहद मलाल जबरदस्त वोनस क्या वो मे कर 2 हफ्ते ब्रोट मैसेज तुम तुन जवाब मे कोर्मुत व्हाट्सएप अनइंस्टॉल मे अकाउंट कोर्मुत डिलीट मे वो अम सह धोख लगान बाकियन मे तिमन शायद पता यह कर इस्तेमाल तक वही खसान सह पे मे अकाउंट कर डिलीट मे कोर जल्दी इंस्टॉल अकाउंट डिलीट और अनइंस्टॉल और इन 2-3 हफ्तन कोर मे बड़ आराम तुम समझ मा कुछ गर्ज अल्लाह ताला कर इत्मीनान तो सुकून अता गो यम क्या तिम असबाब यमो सि इफ्फत यह पाक दामनी यह मॉडेस्टी हासिल वो मकलो अस ब्या हिस्सा अम पे आखिरी हिस्सा सह गो कि अत मज कम कम रुकावट और अत मज कम कम चैलेंज आज लिवान ठीक करो तुम 5 मिनटन थक और तम पे करो आखिरी सेशन इंशाअल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वुचान पाक दामनी और जदीद चैलेंज और अत मज वो मुख्तलिफ चीज़ और वो अमुक आखिरी अत टॉपिक सह कि अत मज पाक दामनी कर इंसान इख्तियार अत मज कम कम रुकावट गसान अत मज कम कम ऑब्स्टेकल्स अत मज कम कम चैलेंजेस और इंसान कित पे कर तिमन सत मुकाबले कर इंसान मुकाबले यम पे ना अम ब्रोट कित पे यी पाक दामनी गई तम चीज़ थी बे वो चैलेंज वो ना पे वो खास तौर पर अत पे क्या कर इंसान सा ठीक और तिमो मज गोडनुक चैलेंज सह गो क्या सारे खुद बोड ठोर अमिस गस ना मिसाल के तौर पर वन मे फलानी फलानी गलती गसान वह कर बह कहें वह कर बह पाक दामनी इख्तियार अमिस यी बोड ठोर अत मज सह गो शैतान क्या शैतान सारे खुद बोड दुश्मन रबर फरमो अमिस अदुव्वुम मुबीन यह जहन त खैर अमिस इंसान यह बोड दुश्मन इत पे अल्लाह ताला फरमो या बनी आदम ए आदम सदो अवलादो ला यफ्तिनन्नकुम शैतान शैतान यह हरगिज तुम फितनस मज त्रो हरगिज गो तुम फितनस मज त्रो कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह इत पे शैतान तुहद मोल मोज कत कोन जन्नत मज यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा हाँ तम हटो तिहुंद लिबास तिमन निश लियुरियहुमा सौआतिहिमा ताकि यम तिहिंद शर्म हिंज जाय सह कर तिमन पे जाहिर कोर ना शैतान सुंद पता कि तम कित वर्गलो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान इत पे शैतान तिमन सत मामल कोर यह ना तुह सह
फितनस मज त्रो इन तुम सह उरियान करे इन तुम सह ये मज हराम करी मज त्रो क्या कुछ फरमान रब रब वार्न कर खोचनावान ला यफ्तिनन्नकुम हरगिज तक तुम शैतान फितनस मज त्रो खोचन ना रबन ये रब सद कुरान मानान तेल क्या तेल इंसानस इन शैतान सद फितन नश क्या रोजन यानी बड़ हसस मज रोज और शैतान क्या शैतान सद स्ट्रेटजी क्या शैतान कित पे कर इंसानस गुमराह गोडनुक क्या वसवास त्रावान वसवास त्रावान ख्याल दिलस मज त्रावान ख्याल इत पे कर उत पे कर त्रावान अगर यह पर्द कर इख्तियार वे ये पे सारी कर जट हाँ स्कूलस मज वुचन सारी पोतस दोल मिसाल के तौर पर यम चीज न गसन तम तमिस त्रावान पत मारन अथ पे खश कर पवान शैतान यम चीज बुझ गोडनुक शैतान सुन गोडनुक हथ कन क्या त्रावान दयिम सह गुनाहस मुज़य्यन बनावान ब्यूटिफाइंग द सिन वन असल चीज आव समझ इंसान अल्लाह ताला ने जिस्म चेहरा बनोमुत खूबसूरत ये हाव बाकन तेल क्या कर शैतान अपरी आव समझ गोस और इथे पे वन इन ग वहम कह मे कुछ सवाल बस पर्द करान पर्द वन मे फलन जाए सालस गो अगर बह तत लाग अबया तो तम गन तस बह योत कृहना नफर इसलिए आज हेका बह कड़ित अमिस कम वोन यह वन शैतान बड़ असल पे समझावान शैतान बड़ अमिस हेचनावान और इथे पे गो ब्यूटिफाइंग द सिन ब्या सह गो क्रिएटिंग जस्टिफिकेशन शैतान दिवान जस्टिफिकेशन क्या कर या आज ट्रेंड युथ दिल ग साफ आना वन यह कुछ अमिस वन शैतान यह शैतान अमिस बोलान उसलिए ये पे शैतान अमिस हमले अत क्या सोल्यूशन क्या इलाज क्या यह कर पन ईमान पुख्त इत पे वोन दयिम यह कर पन्निस पानस मज थी हमेशा मुराकबा गो यह थी हमेशा यकीन कि रब मे वुचान और त्रेयम चीज ये तमिस बस कि शैतान ना त्रो वसवास यह वन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब मे बचाओ शैतानस नश तह समझ यवान और चूरिम चीज नमाज थवन कायम और तोबू रोजुन कर क्या रबन फरमो इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात नमाज ही मदद सब्रस ही मदद तह समझ वो यम चीज ये कर अम सत रोज शैतान सद नश वसवस नश महफूज यह अलग अख टॉपिक ना असली वो कोर इतन मुख्तसर जिक्र कि गोडनुक दुश्मन अमिस अत मज त्रा सह शैतान दयिम अमिस बनान अत मज यह ठुर अमिस ऑब्स्टेकल बनान चैलेंज बनान अत पर्द वाजिन या पाक दामन जिंदगी इख्तियार करनस मज सह गो नफ्से अम्मारा इंसान सुन नफ्से अम्मारा क्या नफ्सस कर उलमा किस्म जिक्र त्रे या वन यम जी असली अ गो नफ्से अम्मारा ब्या गो नफ्से मुतमइन्ना नफ्से अम्मारा गो यह बुराई हुंद हुक्म दिवान और अच्छे नश रुकावान और नफ्से मुतमइन्ना गो यह रुसरुक हुक्म दिवान और बुराई नश रुकावान तह समझ ब्या त्रेयम किस्म नफ्से लवामा सह यह यमन नाव क्या सह नफ्से अम्मारा हस नाव और नफ्से मुतमइन्ना हस वो क्या मसल ये नफ्से अम्मारा दी ना अमिस हुक्म बुराई हुंद अमि सात कुस नफ्स कर अमिस मलामत नफ्से मुतमइन्ना कर मलामत यह क्या कर गो अमि सात बनो नफ्से मुतमइन्ना नफ्से लवामा मलामत कर और ये अमिस नफ्से मुतमइन्ना हुक्म दी नेकी हुंद कि अमिस नफ्से मुतमइन्ना कम हुक्म दी नेकी हुंद अमिस कुस कर मलामत नेकी करनस पे नफ्से अम्मारा गो वस बनो नफ्से लवामा सु बनो ना तह समझ उसलिए गर्ज नफ्से अम्मारा दिवान कमुक हुक्म बुराई हुंद उसलिए दयिम ऑब्स्टेकल ये बना नफ्से अम्मारा इत पे अल्लाह ताला फरमावा सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 सूरह यूसुफ आयत नंबर 53 फरमावान वमा उबर्रिउ नफ्सी अत मज मुफस्सिरीन इख्तिलाफ यह कुहद कलाम अत मज मुफस्सिरीन इख्तिलाफ कि यह कुहद कलाम यह यूसुफ अलैहिस्सलाम यह रब सुंद कलाम अतन यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमावान कि अजीज मिस्र सज खानदारी यह मे रटुन क्या वो ऐसे नफ्से अम्मारा क्या बुराई हुंद अमिस हुक्म दिवान बस वन कि सूरह यूसुफस मज कल आयत मे वोनमुत आयत नंबर 53 अत मज मुफस्सिरीन वन यह यूसुफ अलैहिस्सलाम मुतलिक रब अतन फरमावान कि अजीज मिस्र सज खानदारिन अख राय ताहिर इब्न आशूर सब जिक्र करान वन यह कम सुन अजीज मिस्र सज खानदारिन वन क्या सह सुधरे पोतस तमिस गो पन्ने जाय पोतस एहसास सह वमा उबर्रिउ नफ्सी
बह ना छुस पन नफ्स बरी जानान क्या वन यह यूसुफ अलैहिस्सलाम वन ठीक चाहे कुछ वन वन बस नफ्स बरी जाना कह इन नफ्स अम्मारतुन बिस्सू क्या नफ्स वनुक हुकुम दिवानी नफ्स दिवानी वनुक हुकुम इल्ला मा रहिम रब्बी सिवाय यमिस अल्लाह ताला क्या करे रहम करे इन्न रब्बी गफूर रहीम बेशक मोन रब माफ करने वोल और रहम अतन क्या वन नफ्स बुराई हिंद हुकुम दिवान कुछ नफ्स नफ्से अम्मार गो ये नफ्स कित पे करान कम अत पे उभारान कि मकर इफ्फत वाजिन जिंदगी इख्तियार न कर पाक दामनी इख्तियार गोडनुथु अमिस क्या करान सह वनान दुनिया लज्जत कर हासिल लुक कर तारीफ पुतस खूबसूरती ये वुचन अति कर तारीफ ऐ कत पन पान बोहर मज थवन बंद अमिस वापरी नफ्स और इथे पे बेस कुन सात ईगो बथ तकब्बुर खुद पसंदी है ना बह झुका मे गसन पन स्टैंडर्ड्स आसन मेरा जिस्म मेरी मर्जी हाँ अमिस अपरी वुच यह ब्या और बे इथे पे जल्दबाजी नफ्से अम्मारा क्या पद करान जल्दबाजी यानी अगर अमिस थोड़ा कोर ना पर्दा अकि दो इख्तियार बस यह गसान स्कूल अमिस तक सारी वन हाय 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 अम क्या कोर्मुत आंटी बनेम फलन बनेम यह सान योर गि वन योर गत अति सान कटित और बल्कि तुज अनायत दुकान से वन दिम बह अथी तुज यूत जल्दबाजी और नफ्स अपरी अत क्या इलाज अत इलाज सेल्फ डिसिप्लिन या पन्नस पानस मज क्या डिसिप्लिन आनी चाहे नफ्स अमिस क्या वन यह माना मतलब तुम थो शाम अलार्म कि मे 5 बजे वथुन अमिस वन तन नफ्स ना वह ना वह फौरन खड़ा गु अत खुद थोन याद तथ वन 5 सेकंड रूल कस सेकंड रूल 5 सेकंड यानी वन अगर इंसान प्यार ना 5 सेकंडन ठुर वनी वत बस यह पे वथान अमिस वन 1 2 3 4 तो 5 पे गोस क्या गोमुत खड़ा अमिस मिलान नफ्सस लगा सोचनस मिला मौका फौरन अमल कर तुम समझ अत पे किताब ति लिखम तो गो यह चीज दम गो नफ्स अम्मारा अत पे काबू थवन खुद इंसान रोज थवन क्या थवन और इथे पे ब्या चीज अम नफ्स फुटान अकिस इंसान वो क़ियामुल लैल रात कित खड़ा गुन अल्लाह ताला सन्स इबादत करने खतर और सदक़ कर क्या गमिस यह नफ्स फुटे अमिस यह बन अमिस पे अत मज ठोर कहें तुम समझ गो गो दम चीज क्या नफ्से अम्मार सेल्फ डिसिप्लिन और बे वोन में क्या रोज थवने और बे वोन में यानी क़ियामुल लैल और सदक़ात खैरात कर और त्रेम क्या त्रेम कुछ अमिस ठोर बनान सोसाइटल प्रेशर है समाजुक दबाव सोसाइटी से प्रेशर त्रावान मिसाल के तौर पर अत मज सोशल स्टिग्मा अत सोसाइटी मज मॉडेस्टी कर इख्तियार अमिस करान कट कड़ा अमिस है अम बुजुर्गी मज खोर त्रोमुत अमिस पज गोफ मज बसन यह खोजान लुक क्या वन ना कशरन यो गोमुत आदत है लुक क्या वन यह मोकलियोमुत अंदर अड़जन वस खत्म गम लुक क्या वन आ समझ गो सोशल स्टिग्मा और इथे पे ब्या चीज तथ वन प्रेशर टू कन्फर्म यानी यह वन यह लुक कर मे पजन तम नबर नेरुन अत वन कट मेंटेलिटी यानी हर्ड मेंटेलिटी मे तो कशर पे कटन तुम पता अक दो बह खड़ा बह कर दोस्त सत सड़क पे खड़ा सतन बस यतन और नफर तीर हेत वसान कट चाव अस मज सारी चाय तप तुम वुचमुत कटन हुंद खसूसियत नेर ना तवे तम गोडनिकस रोट ना तमो यह गोमुत बोट तुथु कट ना तम पहाड़स तरन अक कटन लगो बोट सह गो ना बोन 4,000 कट गई अपरी बोन अत पे यूट्यूबस पे वीडियो सह पकना तम कटन पानस पत तम सर्कल करान नार मजबा गसान दजान खबर मे कम सेंड कोर्मुत सह पे चलान सह सर्कलस पकना सह चल पान नबर तम तथ अड़ गई नारस मज अड़ कट तम रुकान कहें क्या तम पुठम कट पकान गो हर्ड मेंटेलिटी यानी सह प्रेशर टू कन्फर्म यानी यह सोसाइटी करान बह क्या नेर अम मज नबर स क्या नेर रंग मज क्या कंग फुल कि कंग मज रंग फुल वन दो मज क्या नेर तमुल मज कन क्या नेर ना सा यह सोसाइटी ना कस वन कह वन बह कर मेहनत दिन खतर बह कर ये सोसाइटी मज कर कम यह मोज वह योत खोतमुत वन वह मोज वह वन कह गस पत्र वत पे बेठ महावर हेचमत मे योत खोतमुत नफर वन कि नबरम मिसाल US अमेरिकन सोसाइटी मज बाकी तिमन मज कह चीज खर सह गोस मज सह मुसलमान हज क्वालिटी वन तम वन मतलब अगर नालि थोप गोमुत तम वन है
अगर न कहीं कड़ान मे पज कड़न क्या कम अगर न कहीं कड़ान मे कस चिड़ खसमस इसलिए यह क्या प्रेशर तो कन्फर्म यह वन ये लूक करान बह कर ती बह क्या अम मज नबर गो सोसाइटल प्रेशर और कह सोसाइटी सो अत बेहयाई आसान नॉर्मलाइज गम तम वन बेहयाई ठीक इसलिए अत कह मायूब चीज समझन अत पर्द कर इख्तियार अमस वन अमिस क्या दलील गम सन खानदर क्या डिस्को डांस चलान और हॉकट कर गैर मारम पान वन माने अमस पे बोजन कि यह क्या रात कोर्मुत तो समझ गो इसलिए सोसाइटल प्रेशर और अख नफर अत ब्रोट कन कुछ फटान और अत क्या इलाज अत इलाज कि अख इंसान बनावे मजबूत इस्लामी शख्सियत बिल्डिंग ए स्ट्रांग मुस्लिम पर्सनैलिटी अख इंसान बनावे पन्नी शख्सियत मजबूत युत ब्या अमिस पे हाइल गि और दयिम बे अख इंसान पन कम्युनिटी यानी मिसाल के तौर पर्द वाजिन कोर बनावान अख पान वन क्या पान वन सह ताल्लुक कर कायम ग्रुप बनावान पान वन सपोर्ट दिवान अगर कस गर प्रेशराइज कर बाकी दिन अमिस सपोर्ट कह परवाय अख दिवान बेस वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलिया बाज़ मुमिन मर्द तो मुमिन ज़नी अख अकिस मदद करान अगर अख कमजोर गो क्या अमिस थप वापस करान गो पज कुन जन रोजुन क्या शैतान कुन अमिस दिवान थप ज्यादा तो समझ गो यह चीज गो होर अमिस अख सोसाइटी हुंद प्रेशर रोजान अकिस ग्रुपस मज कर अख अकिस क्या अत पर्द वाजिन जिंदगी इख्तियार करनस मज इफ्फत वाजिन जिंदगी इख्तियार करनस मज सपोर्ट ठीक इथे पे क्या ब्या चीज यमन पज बनावन पानस खतर क्रिएट सेफ स्पेसेस यानी तिम जाय यम सेफ आसन मिसाल के तौर पर यो मसाजिद या तुम दरसस मज गसान ना संडे क्लासन मज गसान ये तुम प्रोग्राम मुअल्लिमस मज प्रोग्राम गसान तम दरस गसान संडे क्लास गसान मिसाल के तौर पर मॉर्निंग सेशंस 10 पे 1 तान इवनिंग सेशंस लोकल स्टूडेंट खतर 5 पे 6 तान दरसगाह वो अत तुम समखान अगर गम आ गोमुत 6 दोहन 7 दोह समखान बे हस दिवान यह बे तैयार गसान नसा मे मेहनत कर त्राव वो सेफ स्पेस कर पानस खतर क्रिएट ठीक गुसली गस त्रेम समाजुक दबाव यह ब्या बोड़ वजह बना और चूरिम सह गो दोस्तन और अहबाबन हुंद दबाव पीर प्रेशर यथ वनान दोस्तन हुंद दबाव आसान तवे फरमो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम दुआ मंगा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख्ल व ज़लाइ दैन व गलबति रिजाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम 5 चीजों निश पनाह मंगान अगर अत हदीस बेहमो शरह करने अत लगन 2-4 घंटे शरह करनस अत मज 8 चीजों निश पनाह मंगान अत मज क्या अठम चीज क्या व गलबति रिजाल रबा बह पनाह मंगान लुक गसन मे पे गालिब गसन अत वन पीर प्रेशर कुन सात ब्याखी नफर चरसी अगर अमिस दोस सह वन चदामा ड्रग एडिक्ट अगर दोस वनस कर सा अगर हराम करी करने वोल इमोडेस्ट अमिस दोस और वे सह वन ती कर यह गो रोजन वो गर्ज यानी यह बना क्या दोस्त वेस अमिस सो अमिस क्या कुछ सात अत बेपर्द जिंदगी पे और इफ्फत और इसमत रुस्ती जिंदगी पे उभारान अह समझ अमिस दोस या वेस अमिस यह वन अगर बह पर्द कर इख्तियार बह गस एक्सक्लूड तम पे अमिस पानस नश दिवान बेहन अमिस अमुक खौफ गसान वन बस वन सा कर और अत मज वन डिजायर फॉर एक्सेप्टेंस मे गम बाकी एक्सेप्ट कर कबूल कर यम ना त्रावन नत मे पन्निस ग्रुपस मज जाय नम चक्रस बह क्या कर पोतुस तो समझ और तवे फरमो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमो अर्रजुलु अला दीन खलीलिही शख्स आसान पन्निस दोस्त सिस दीनस पे इसलिए वुचू सा कि तुम कमिस सत थेव दोस्ती पे खानदर वि कर सरखर सरखर यानी यह ठीक वह ठीक यह ठीक तथे पे गि वेस बनाने विज सरखर कर ठीक वेस कन कहें यह मे दीनस नजदीक किन दीनस दूर नत अगर तुम तूत इन्फ्लुएंस आसो स्ट्रांग पर्सनैलिटी आसो तुम करो योर माइल पानस कुन दावत तह समझ उस नत अगर बस कि ना खतर बह गस उकुन यर तेल क्या तमो नफरो नश दूर रोज अत क्या सोल्यूशन अत पीर प्रेशरस अमिस दोस्तन हुंद दबाव आसान गोडनुकुई मे वोन पन दोस्त असल इख्तियार कर हिकमत सान दानई सान पन वेस बनान आवा समझ और इथे पे बे अक्स इंसानस क्या दयिम करेज करेज मतलब क्या गो बहादुरी गमिस बहादुरी नो वन यह गि नो वन तमिस वन इत पे कर सा यह वन ना सा नो यस वन सहल और पे यस पे बर्दाश्त पोतस कर मिसाल मे जन प्रोग्राम मे वो मे प्रोग्राम मे बे जाए प्रोग्राम मे वो तिमन तो ठीक अगर मे बे कत वन बह ठीक लेकिन पे क्या बर्दाश्त पे कर हटिस पे वन थोकुस बल मे होमर ओन मिसाल
گوٚو یَس چھُ وَنُن سہل سٲری چھِ خۄش گژھان نو وَننہٕ سۭتۍ چھِ ناراض گژھان ژےٚ کیازِ ووٚنُتھ نو اور أمِس گژھِ نو تَگُن وَننہٕ ٹھیٖک چھا اس لیے غرض چھُ گوٚو أمِس گژھِ آسٕنۍ کریج بہادُری مضبوٗطی گژھِ أمِس آسٕنۍ یہِ مےٚ پتہ چھِ یہِ صحیح چھُ بس بہٕ کیازِ ترٛاوٕ سُہ ییٚلہِ نہٕ یِم پَنُن پان بدلاونہٕ خٲطرٕ تیار چھِ بہٕ کیازِ بدلاوٕ یِہنٛدِ خٲطرٕ پَنُن پان اور دوٚیِم چیٖز تُہۍ گٔژھِو بَنٕنۍ کیٛاہ باقین پٮ۪ٹھ اِنفلنس کرنہٕ وٲلۍ ییٚلہِ باقین اثر انداز کرنہٕ وٲلۍ نہ کہِ تِہُنٛد اثر رٹنہٕ چھا ٹھیٖک تھوٚو تۄہہِ یاد گوٚو یہِ ترٛیٚیِم ووٚن اَسہِ کیٛاہ ژوٗرِم اوسا یہِ سُہ گوٚو کہِ دوستن احبابن ہُنٛد دباو یُس أمِس آسان چھُ اَتھ تہِ ووٚن اَسہِ کہِ اَتھ کِتھ کٔنۍ کرِ اکھ اِنسان مُقابلہٕ اور پوٗژِم سُہ گوٚو سوشل میٖڈیا پوٗژِم کیٛاہ چھُ سوشل میٖڈیاہس منٛز چھُ تمام یِوان تُہُنٛد وٹسایپ تہِ چھُ سوشل میٖڈیا تُہُنٛد یوٗٹیوٗب تہِ چھُ سوشل میٖڈیا چھُنہ فیس بُک اور اِنسٹا اور ٹُوِٹر اور باقٕے باقٕے یِم تہِ چھُو تِم کیٛاہ چھِو تُہۍ سٲری سوشل میٖڈیا یہِ چھُنہ بیاکھ وجہ سوشل میٖڈیا تہِ چھُ أمِس وَنان ژٕ مہ سا کر ماڈیسٹ زندگی اختیار کِہینۍ کیازِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ چھِ آیڈیلایز آمٕژ کرنہٕ کیٛاہ اِموڈیسٹی بے حیٲیی چھِنہ یُس یہِ چھُنہ اکثر کیٛاہ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ بے حیٲیی سۭتۍ بٔرِتھ ریٖلزو پٮ۪ٹھٕ ایکاونٹسن تانۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ بے حیٲیی سۭتۍ چھِ بٔرِتھ ٹھیٖک چھا اِموڈیسٹ لایف سٹایلز اور یِم اِنفلنسٲرٕس آسان چھِ یِمن تُہۍ فالو یِمن یِم فالو کران چھِ تِم کیٛاہ چھِ آسان یہِ چھُنہ بے حیا آسان اور تِمنٕے چھِ زیادٕ فالوورٕس تہِ آسان یہِ چھِ وَنان چھِ اگر مےٚ تہِ چھِ فالوورٕس ضوٚرتھ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ چھُ مےٚ تہِ یِہوے طریٖقہٕ اختیار کَرٕنۍ اور سوشل میٖڈیاہس منٛز چھُ بیاکھ چیٖز سُہ گوٚو کمپیرزن کلچر یہِ چھُ کران کمپیر پانس سۭتۍ یہِ چھُنہ وَنان مےٚ اگر أمِس گرِ آسان نہ ماز چھُنہ اَصٕل پٲٹھۍ سیُن ٹھیٖک یہِ چھُ خۄش پگہہ وٕچھ أمۍ ویسہِ کھولمُت سٹیٹس اَسہِ ہسا ٲسۍ رِستہٕ کباب تہٕ گۄشتاب آز أنٕکھ وۄنۍ تَتھ تہِ مِلاوٹ آز گژھِ نہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ خوشی ٹھیٖک چھا أمِس کیٛاہ أمِس چھُنہٕ پتہٕ ماز پَنُن باسان یہِ چھُ وَنان ہے کیٛاہ چھُ مےٚ چھُنہٕ کھیوٚمُت مےٚ چھُ ژھۄٹھ کھیوٚمُت راتھ چھُنہ أمِس گژھان یِہوے چیٖز گوٚو یہِ چھُ کمپیرزن کلچر یہِ اوس خوشی سان گرِکٮ۪ن سۭتۍ پگہہ ووٚنمو أسۍ ٲسۍ چکرس گٔمٕتۍ اور وی اینجاید دِیر اور باقٕے آبہٕ جنگ ہسا کوٚر اَسہِ تَتہِ چھِنہ یِم کران آبہٕ جنگ پوٚتُس آز چھِ درسگاہٕکۍ شُرۍ تہِ گژھان کورِ حظ گژھان پتہٕ آسان تِم تَتہِ آبہٕ جنگ کران اور پتہٕ آسان کوٚرمُت ویٖڈیو تِہُنٛد جسم آسان ظٲہِر گوٚمُت تَمہِ آبہٕ سۭتۍ یِہوے ویٖڈیو چھِ یِم کھالان کمپیرزن کلچر یہِ چھِ تَوے فرمو رسول اللہ علیہ وسلم پننہِ کھۄتہٕ بٔنمِس کُن ٲسِو وٕچھان اَمہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ شُکر گُزٲری گوٚو یہِ چھُ بیاکھ وجہ یہِ چھُ وٕچھان بیٚیِس بے پردٕ تٔمِس سٲری کران واہ واہ یہِ چھِ وَنان مے ہسا چھِ کران ملامت اس لیے بہٕ تہِ کرٕ نہٕ پردٕ کینٛہہ اور ترٛیٚیِم چیٖز سُہ گوٚو سوشل میٖڈیاہس منٛز چھُ بیاکھ چیٖز اینونِمٹی یعنی اَتہِ چھُنہٕ زانان أمِس تۄہہِ وٕچھوکھ نہ واریاہ تِم کورِ یا واریاہ تِم لڑکہٕ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ یی نہ تِم ریٖل بناوان تِم بٕتھِ چھُ ماسک لٲگِتھ ہورٕ آسان ڈِسکو ڈانٕس کران أمِس ما یہِ ما پرزنووٕے کٲنٛسہِ یا تھوٚوُکھ کانٛہہ کلہٕ ہیر ولہٕ ہیر اورٕ بنٲوِتھ کوٚرُکھ مارفِنگ کٔرٕکھ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ یِوان بوزنہٕ بس أمِس سۭتۍ واہ ڈِسکوس چھِ آسان لُکھ کران واہ واہ ماشاء اللہ تۄہہِ سمجھ یِوان اَتہِ چھِنہ اَنان أمِس چھُنہٕ زانان آسان کٕہٕنۍ أمِس چھِ آسان بنٲومٕتۍ فیک اکاونٹس ہورٕ آسان چھِ یہِ زبردست ہورٕ چھُ آسان یہِ زبردست عبداللہ اور ہورٕ چھُ آسان یہِ آن لاین چھُ آسان عبدالشیطان دُنیاہس منٛز چھِ أمِس آسان ناو امت اللہ ہورٕ چھُ آسان یہِ امت الشیطان چھِنہ آسان ڈُوَل پٔرسنلٹی حظ تۄہہِ سمجھو گوٚو یہِ غرض چھُ یہِ چھُ بیاکھ اکھ چیٖز اور بیٚیہِ چھُ سیوٚدُے کَتھا سوشل میٖڈیاہس منٛز چھُ اکھ چیٖز تَتھ چھِ أسۍ وَنان باڈی اِمیج ڈِسسیٹِسفیکشن یہِ چھُنہٕ پننہِ باڈی سۭتۍ پتہٕ سیٹِسفاے آسان ییٚلہِ یہِ فِلٹٲرٕس لاگہِ اور باقٕے چیٖز لاگہِ یہِ چھُ وَنان بہٕ گوٚژھُس وۄنۍ یِتھُے آسٕنۍ بٔلکہِ ویسٹس منٛز گٔے تہِ تِم ٲسۍ لُکھ گژھان ڈاکٹرن نِش اَسہِ بنٲیِو سا یِتھُے تَتھ چھِ وَنان سنیپ چیٹ ڈِسمارفِیا یعنی تِمن چھِنہٕ وۄنۍ پنٕنۍ شکل اَصٕل یِوان بوزنہٕ تِم چھِ وَنان أسۍ گژھِ یِتھی آسٕنۍ یِتھۍ أسۍ سنیپ چیٹس پٮ۪ٹھ بوزنہٕ یِوان چھِ اَتھ چھِنہ أمِس بناوان زٲوِل بُتھ تہِ پرٛاژٕ کھجہِ تہِ اور باقٕے چیٖز وَنان بہٕ گوٚژھ یِتھُے آسُن بس یہِ چھُ بیاکھ اَتھ کیٛاہ چھُ علاج اَتھ چھُ علاج لِمِٹ یُور سکریٖن ٹایم یُس تُہۍ سکریٖن سۭتۍ ٹایم دِوان چھُو اَتھ سۭتۍ سُہ کٔرِو لِمِٹ مےٚ ووٚن نہ گۄڈنیٚتھٕے ساروی کھۄتہٕ اَصٕل چھُ کیٛاہ تۄہہِ گوٚژھوُ آسُن اوٚتانۍ کوٚرمُت سُہ ڈِلیٖٹ کَرُن ڈِلیٖٹ چرسٕے چھُنہ آسان اگر چرسیَس چرس دِمو کِہینۍ تٔمِس کیٛاہ گژھان چھُ لڑٲے کران تٔمِس چھُ ٹینشن وۄتھان اگر تۄہہِ تہِ کرو نہ یہِ بنٛد یہِ سوشل میٖڈیا بس یہِ کرِ لڑٲے گرِ گوٚو مطلب گوٚو یہِ تہِ چھُ چرسی بنیومُت یہِ چھُ مگر بدل قٕسمُک چرس یہِ چٮ۪وان أمِس وَنہِ نہٕ کانٛہہ چرسی اور لیکِن یۄس وۄنۍ چھےٚ نہ یۄس سایکالجی پٮ۪ٹھ چھِ نہ یِم حظ یِم سایکالجِکل ڈِزیٖز چھِ نہ آسان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ کِتاب تَتھ چھِ وَنان DSM تَتھ منٛز چھِ آسان یِمے سٲری یِم سایکالجِکل یِم بٮ۪مارِ چھِ DSM-5 چھِ شاید وۄنۍ چھِ DSM-6 ما آسہِ ما آمٕژ تَتھ منٛز کرن وۄنۍ یہِ تہِ بِہیویرل ایڈِکشن یَتھ أسۍ وَنان چھِ یعنی یِہوے سوشل میٖڈیا تہِ چھُ اکھ ایڈِکشن یِتھ پٲٹھۍ ہُہ چرس اور باقٕے ایڈِکشن چھِ حظ تۄہہِ چھُ باسان أسۍ چھِنہٕ ایڈِکٹ کِہینۍ أسۍ چھِ اَمہِ ؤنمٕتۍ ایڈِکٹ تَلہٕ حظ ترٲیِو تیٚلہِ چیلینج کٔرِو پننِس پانس ترٲیِو تیٚلہِ بہٕ تہِ ونہٕ ہا بہٕ تہِ زینہٕ ہا ثواب آز سا کرنو مےٚ اکھ نفر سُہ یہِ ڈِلیٖٹ کٔرِو تیٚلہِ کٔرِو کِنہٕ کِہینۍ تہِ اِنشاء اللہ گوٚو اکھ سمجھ یَتھ چھُ ژھُنُن بِلکُل ڈِلیٖٹ کٔرِتھ سُہ گوٚو ساروی کھۄتہٕ اَصٕل ٹُو نِپ دَ اِوٕل اِن دَ بَڈ موٗلٕے ژھٕنٕنۍ پرٛٲٹِتھ
دوٚیِم گوٚو نَتہٕ لِمِٹ کَرُن چھا ٹھیٖک اگر أمِس باسان بہٕ چھُس بِزنِس کران کانٛہہ نفر چھُنہ کانٛہہ بٔچی چھِ آسان پَلو وَلو کٕنان مِثال یہِ چھِ پَتہٕ وَٹسیپ گرُپ آسان بَنومُت أمِس کیاہ چھُ کَرُن یہِ چھُنہ أتھۍ پٮ۪ٹھ کٕنُن دوٚیِم چیٖز چھُ تیٚلہِ اکھ گوٚو یِہوے لِمِٹ یور یوٗز اکھ مخصوٗص وقت تھاوُن کہِ أڑِس گٲنٛٹَس ہسا کَرٕ بہٕ اِستعمال دوٚیِم فِلٹر یور فیٖڈ یہِ ژٕ اَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُکھ سُہ کر فِلٹر ژٕ کیاہ کیاہ وٕچھکھ ژٕ کُس کَرٕہن فالو کُنہِ ساتہٕ چھُنہ یِوان کانٛہہ اورٕ یورٕ ایڈ آسہِ نہ یِوان تَتھ گژھِ تٔتھی کِلِک کَرُن ییٚمہِ سایڈٕ تَتھ 3 ڈاٹٕس پَتہٕ لیکھُن ماینَس پٮ۪ٹھ کَرُن تہٕ سُہ چھُ پَتہٕ کَمٕے یِوان یا پَتہٕ بُلاکٕے ژھُنُن کٔرِتھ تَتھ وَنُن کہِ مےٚ نسا گوٚژھ نہٕ یہِ ایڈ یُن دُبارٕ سُہ یی نہٕ پوٚتُس بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ پَنٕنۍ ٹایم لایِن پیورِفاے کٔرِتھ صاف کٔرِتھ یہِ تُہۍ وٕچھِو نہ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ تُہۍ وٕچھِو تَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ یِنو پَتہٕ تِتھی سَجَشَنٕز تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ اَسہِ کَرُن اور بیٚیہِ تھاوُن چھُ یاد سوشَل میٖڈیا چھُ کَرُن اِستعمال ایز ٹوٗل یہِ چھُ اکھ کَرُن کیاہ اکھ ٹوٗل اِستعمال ٹوٗل کیاہ چھُ پٮ۪ن چھُ اکھ اِکوِپمنٹ اَسہِ نِش یہِ چھُسَن بہٕ کران اِستعمال یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ کَرُن اِستعمال آوا سَمجھ أسۍ کیاہ چھِ سوشَل میٖڈیا چھُ پَتہٕ اَسہِ اِستعمال کران گۄڈٕ چھِ أسۍ یہِ کھُلاوان پَتہٕ چھُنہٕ أسۍ گٲنٛٹہٕ واتان رُکان گوٚو أسۍ کٔمۍ کَرِ اِستعمال اَسہِ کوٚرا وۄنۍ یہِ اِستعمال کہِ یہِ چھُ اَسہِ اِستعمال کران یِہوے چھُ اَسہِ اِستعمال کران گوٚو یہِ چھُ بَناوُن ایز ٹوٗل گوٚو یہِ چھُ تِتھٕے پٲٹھۍ اِستعمال کران اور ژوٗرِم سُہ گوٚو کہِ یِم تہِ حرام قٕسمٕچ رِلیشَنشِپ چھِ اَتھ منٛز چھِنہ گژھان تِم چیٖز تہِ تَمہِ نِش چھُ أکِس اِنسانَس بَچُن اور وٕچھِو تُہۍ وۄنۍ یُس یِم حرام رِلیشَنشِپٕس چھِنہ اَتھ منٛز اَتھ منٛز چھُ گژھان مِثال کے طور پر یہِ چھُ پرٛایویٹ میسیجِنٛگ ہٮ۪کان اَتھ منٛز کٔرِتھ چھےٚ ہٮ۪کان کٔرِتھ مِثال کانٛہہ أکِس میسیج کران کوٚر أمۍ دعوتہٕ پٮ۪ٹھ شروٗع وارٕ یہِ پَزی نہٕ ژےٚ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ مےٚ ووٚنمُت اَکہِ دۄہ سُہ شاید غلبن سُہ اوس اکھ لٔڑکہٕ ووٚن مےٚ حظ وٕچھ اکھ بٔچی اَتھ منٛز ڈِبیٹ کران باقین سۭتۍ حظ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ مےٚ ووٚن تٔمِس دوٚپمَس ہے یہِ چھُنہٕ جان گژھان مےٚ اوس تٔمِس میسیج کوٚرمُت یہِ چھُنہٕ ٹھیٖک گژھان ژےٚ پَزی نہٕ لٔڑکَن سۭتۍ ڈِبیٹ کَرُن یِمو لوگ پَتہٕ وارٕ کَرُن کیاہ ڈِسکس وَن حظ یہِ وَنہِ مےٚ تٔمی لٔڑکَن کٕہٕنۍ وۄنۍ اَسہِ کوٚر ڈِسکس تہٕ وۄنۍ اَسہِ کوٚر حدیٖثو پٮ۪ٹھ ڈِسکس یہِ چھا صحیح حدیٖث یہِ چھا غلط حدیٖث یہِ چھا یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پَزِ یہِ کَرُن تہٕ وارٕ وٲتۍ پوٚتُس کوٚتُے یعنی یِم نِکاحس سۭتۍ رِلیٹِڈ معاملات چھِ اور تِمے لٔگۍ پَتہٕ یِمو حرام کٲری ہِنٛدۍ معاملہٕ لٔگۍ پَتہٕ یِمو ذِکِر کَرٕنۍ شیطان کَپٲرۍ چھُ یِوان گوٚو یِتھٕے پٲٹھۍ تَوے چھُ یعنی کانٛہہ اَمہِ نِش چھُ گۄڈٕنیٚتھ بَچنُے اور اگر کانٛہہ چیٖز یہِ گژھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان کیاہ اکھ گوٚو ہُہ آف لاین سِکلوٗجن خلوت بیٛاکھ گٔے ڈِجِٹل سِکلوٗجن یِہوے یہِ آسہِ کُنُے زوٚن کٲنٛسہِ سۭتۍ میسیج کران ترٛیٚیِم چھُ یِوان شیطان آسان سۭتۍ اور یِتھٕے پٲٹھۍ ہُتھ پٲٹھۍ چھُنہ کانٛہہ نفر بدکٲری کران یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ رسول اللہ علیہ صلاتُ وسلامو أچھ سۭتۍ تہِ چھِ بدکٲری گژھان اَتھٕ سۭتۍ تہِ چھِ بدکٲری گژھان ییٚلہِ أمِس ساتہٕ یہِ اَتھٕ تَتھ چیٖزَس لاگہِ یُس حرام آسہِ أچھ تَتھ کُن تُلہِ یُس کَنہٕ سۭتۍ چھِ بدکٲری گژھان ییٚلہِ یہِ تہِ بوزِ یُس حرام آسہِ مِثال یِم چھِ کَتھٕ کران اکھ أکِس سۭتۍ اوٚنٛگجو سۭتۍ یہِ چھِ کیاہ یہِ چھِ بدکٲری آسان کران ییٚلہِ یہِ چیٹ آسہِ کران حرام کٲری تۄہہِ سَمجھ یِوان غیر محرمَس سۭتۍ گوٚو گوٚو یہِ چھُ اَتھ منٛز گژھان یَتھ أسۍ وَنان کیاہ اَتھ وَنو أسۍ کیاہ یِہوے ڈِجِٹل یَتھ أسۍ وَنان چھِ سپرِچُوَل بدکٲری چھِ یہِ تۄہہِ سَمجھ یِوان اور یِتھٕے پٲٹھۍ یُس یہِ لایکٕس اور فالووٲرٕس چھِنہ أمِس آسان أمِس یُتھُے لایکٕس چھِ یِوان تہِ بَس یہِ چھُ تٔتھۍ سۭتۍ گژھان وَنان وٕچھ مےٚ یِتھی کھالٕنۍ اَتے یِن مےٚ لایکٕس اور فالووٲرٕس تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو اِسلیے سوشَل میٖڈیاہُک چھُ خیال تھاوُن اور خاص طور پر یِہوے حرام رِلیشَنشِپ اَتھ منٛز گژھِ نہٕ بِلکُل تہِ اکھ اِنسان أمِس باسہِ کہِ مےٚ ہسا ہیوٚتُن کھۄر اورٕ یورٕ ژَلُن بِلکُل اَمے ساتہٕ یہِ فونٕے گژھِ ژھٕنُن پھٕٹرٲوِتھ اللہ تعالیٰ کَرِ أمِس خٲر عطا تُہۍ وٕچھِو رۄب کَرِ أمِس جنت عطا رۄب کَرِ أمِس تھٔدۍ درجہِ عطا یُس پَنُن پان بَچاوِ آز چھُ پَنُن پان بَچاوُن اَسہِ گوٚژھ نہٕ پیوٚن یہِ بوزُن یا یہِ چھُ پردٕ کران اور یہِ ہسا چھُ ریش تھٲوِتھ اور یِم ہسا چھِ سنڈے کلاسن منٛز گژھان یِم کیازِ حرام کٲری منٛز بلکہِ مےٚ اوس اکھ لٔڑکہٕ وَنان مطلب یہِ چھُنہٕ نارم کینٛہہ مطلب یہِ چھُ ایٚکسیپشنل آسان لیکِن اَسہِ پَزِ حٮ۪سَس منٛز روزُن مطلب لٔڑکہٕ اکھ چھُ یہِ چھُ سنڈے کلاس منٛز گژھان أمِس چھُ کۄس حرام کٲری ہٕنٛز رِلیشنشِپ چھِنہ أمِس یِہوے چھُ تٔمِس تراوان بٔچی سنڈے کلاسس نِش پَتہٕ چھُس یِہوے تُلان اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِم دربٕدٔری کرنہِ گژھان چھِنہ وَنان حرام کٲری کٔرِو اور نٮ۪مازِ 5 تھٲیِو سۭتۍ یہِ چھُ تی گوٚو یہِ ما گوٚژھ گژھُن یعنی یہِ چھُ ایٚکسیپشن یہِ ما چھُ نارمل أسۍ کیازِ کرو یہِ چیٖز یہِ کیازِ وَنو أسۍ تاکہِ أسۍ گٔژھۍ نہٕ اَتھ منٛز پیٚیہِ دیٖنَس مُتعلِق گٔژھ نہٕ سانہِ ذٔریعہٕ اوٚنٛگٕج وۄتھٕنۍ تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو یہِ چھُ بیاکھ چیٖز سُہ کیاہ گوٚو سُہ گوٚو سوشَل میٖڈیا یُس أمِس اِماڈیسٹ بَناوان چھُ یُس أمِس ٹھوٚر بَنان چھُ اَتھ منٛز گوٚو یہِ چھُ أسۍ اَمہِ نِش چھُ ہٮ۪س تھاوُن یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ اور اَمہِ پَتہٕ کٔژِم چھُ وۄنۍ شیٚیِم چیٖز سُہ کیاہ اوس مُستقبلُک خوف یہِ تہِ چھُ أمِس ٹھوٚر بَنان مِثال کے طور پر کٲنٛسہِ چھُ آسان کٲنٛسہِ چھُ یہِ خوف آسان کٔریر اپرچُنِٹیٖز مےٚ نسا مِلَن نہٕ پوٚتُس کٔریر گوٚو مےٚ سورُے ختم چھُنہ أمِس کُنہِ ساتہٕ یی یِوان تہٕ مےٚ نسا مِلہِ نہٕ کانٛہہ یعنی مےٚ مِلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ جاب کِہینۍ کٲنٛسہِ چھُ آسان زَن کانٛہہ زَن وَنان بہٕ بَنہٕ ہا ڈاکٹر یہِ چھُ وَنان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ حِجاب لٲگِتھ ڈاکٹر بٔنِتھ لیکِن مطلب اگر بہٕ پردٕ کَرٕ لیکِن کۭژاہ ڈاکٹٲرٕس چھِ تِم مےٚ تہِ وٕچھمَژ یِمن کیاہ چھُ آسان اکھ گوٚو حِجاب بیٚیہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ آسان تِم یعنی سُہ حِجابُک قدرُک قیٖمت تہِ سَمجان اور تِم چھِ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ چیٖز کران اور بیٚیہِ کرو فرض کہِ زَن أمِس مِلیو نہٕ موقعہٕ کِہینۍ یعنی أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ
أمِس چھُنہٕ توتہِ دِنۍ ترجیح أتھۍ دیٖن چھُنہ اَتھ پرٛیارٹایز أکِس اِنسانَس کَرُن گوٚو تَمہِ لحاظ گٔژھۍ تَن دُنیاوی اعتبار فرض کَرو دُنیاوی اعتبار گوٚو نۄقصان أمِس کَتھ چھِ ترجیح دِنۍ دیٖنَس لیکِن گژھِ نہٕ یہِ بَنہِ نہٕ أمِس ٹھوٚر اِنشاء اللہ اگر أمِس منٛز کیپیبلٹی آسہِ صلٲحیت آسہِ أمِس بَنہِ نہٕ کُنہِ تہِ جایہِ یہِ ٹھوٚر چھا ٹھیٖک گۄڈٕنیُک چھُ أمِس یِہوے اور دوٚیِم چھُ یہِ فیوٗچرَس مُتعلِق یہِ چھِ وَنان ہے خبر مےٚ بَنہِ نہٕ پَتہٕ نِکاح کِہیٖنۍ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ وَنان اگر بہٕ پردٕ کَرٕ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ یہِ أمِس وَنان ہے چَلٮ۪س نہٕ پردٕ وردٕ کِہیٖنۍ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ وَنان یہِ گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس یہِ تہِ ٹھوٚر بَنان ہے خبر بَنیٛا مےٚ نِکاح کِنہٕ کِہیٖنۍ یاد چھُ تھاوُن وَمَن یَتَّقِ اللٰہِ یَجْعَل لَہُ مَخرَجًا یُس رۄبہٕ سُنٛد تقوا کَرِ اختیار اللہ تعالیٰ بَنایہِ أمِس نیرنٕچ وَتھ مُصیٖبتو منٛز رۄب کَرِ أمِس بہتریٖن جورٕ عطا فرض کَرو کہِ یعنی کانٛہہ چھُنہٕ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ایٚکسیپٹ کران کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ دیٖنَس پٮ۪ٹھ عمل کران کانٛہہ کوٗر أمِس چھُنہ بہتر بے دیٖنَس سۭتۍ فاسِقَس فاجرَس سۭتۍ نِکاح کرنہٕ کھۄتہٕ نِکاح روٚستُے روزُن چھُنہ یِہوے چیٖز کیازِ دیٖنَس چھِ ترجیح دِنۍ اور دُنیٲوی زندگی چھِ معموٗلی کٔژَن تانۍ دۄہَن ہٕنٛز أمِس اگر رۄب پَتہٕ پرٛژھِ نِکاح کیازِ کوٚرُتھ نہٕ وَلہٕ مےٚ اوس نہٕ رَٹنہٕ خٲطرٕ تیار کٕہٕنۍ یَتھ طریٖقَس پٮ۪ٹھ ہے رۄبٕے یُس ژےٚ اوسُتھ مےٚ طریٖقہٕ قایِم کوٚرمُت تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚژھ یِم چیٖز یِم چھِنہ اہم چیٖز بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ مِثال کے طور پر یِم فروٗعی مسایل آسان چھِ کُنہِ ساتہٕ تِمن منٛز چھُ اختِلاف آسان اگر سُہ چلہِ چھُنہ لیکِن یِم اصوٗلی مسلہٕ چھِ عقیٖدٕکۍ مسلہٕ چھِ اور یِمے پردس سۭتۍ یِم احکام تھاوان چھِ تعلُق اَتھ منٛز چھُنہٕ أمِس ڈیٖل ترٛاوٕنۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس یہِ خوف تہِ گژھان ہے خبر نِکاح بَنیٛا کِنہٕ کِہیٖنۍ یا سوسایٹی کَرِ ایٚکسیپٹ کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ اَتھ کیاہ چھُ سولوٗشن کیاہ چھُ اَتھ رۄبَس پٮ۪ٹھ توکُل کَرُن آو سَمجھ اور رۄبہٕ سٕنٛدِس وعدَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ تھاوُن وَمَن یَتَّقِ اللٰہِ یَجْعَل لَہُ مَخرَجًا آو سَمجھ گوٚژھ ییٚلہِ اکھ اِنسان یہِ بروسہٕ تھاوِ توکُل تھاوِ اللہ تعالیٰ کَرِ ضروٗر أمِس مدد اور سٔتِم ٹھوٚر یُس أمِس بَنان چھُ کُنہِ ساتہٕ سُہ گوٚو میٖڈیا کے پیش کردہ غلط تصورات میٖڈیا چھُ اَتھ حِجابَس مُتعلِق غلط تصورات پیش کران مِثال میٖڈیا چھُ وَنان یہِ ہسا چھِ آپریشن یہِ ہسا چھُ ظُلم أمِس پٮ۪ٹھ یہِ ہسا چھِ قٲد تھٲومٕژ یہِ ہسا چھِ اَسہِ اَمہِ منٛز آزاد کَرٕنۍ ہاں حالانکہِ سۄ وَنان بہٕ چھَس نہٕ قٲد بہٕ چھَس أتھۍ منٛز فری کیازِ میٲنِس جِسمَس چھُنہٕ قۭمَت یِوان کرنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ میٲنۍ یِم آیڈیاز آسان میون یُس علمہِ چھُ میانہِ پٔرسنیلٹی یۄس چھِ تَتھ چھُ یِوان یعنی عزت کرنہٕ بہٕ نہ سا یَژھان جِسم پَنُن یِتھ پٲٹھۍ نِلٲیی منٛز تراوُن أمِس چھِ وَنان ہُمو کوٚر نہ یہِ ایز آپریشن یِتھُے یہِ وَنان چھِ یہِ چھِ تیٚلہِ غۄلٲمی اِسلیے مےٚ پَزِ نہٕ یہِ کَرٕنۍ گوٚو أمِس چھُ کُنہِ ساتہٕ یہِ ٹھوٚر بَنان اور یِتھٕے پٲٹھۍ میٹیٖریلِزم أمِس چھُ یِوان وَننہٕ یِہوے کہِ یہِ چون جِسم چھُ اَمہِ خٲطرٕ کہِ ژٕ ہاوکھ یہِ ژٕ کَرکھ یہِ نُمایا ژٕ کرناوہکھ لُکھ پانَس تعٲریٖف تَوے چھِ یہِ آز تِم ڈریس یعنی سُہ چھُنہٕ ڈریس تہِ یِوان بوزنہٕ تۄہہِ سَمجھ یِوان ڈریس چھِ آز تِم یِوان لاگنہٕ یِم نہٕ ڈریس تہِ چھُنہٕ یِوان بوزنَے پَتہٕ وَنان پَتہٕ چھُ تۄہہِ سَمجھ یِوان اللہ تعالیٰ بَچٲوِنۍ تِم چیٖز کُنہِ ساتہٕ چھِ نِوزَس منٛز یِوان نِوزَس منٛز آو کہِ تٔمِس ووٚنُکھ پَتہٕ یِتھُے میٖڈیاہَس منٛز اوس نہ کرٛٮ۪کھ أمۍ نہ اوس نہٕ ڈریس لوگمُت تٔمِس پیوٚو پَتہٕ بیان دیُن مےٚ اوس لوگمُت تۄہہِ سَمجھ یِوان ڈریس کیاہ آسہِ ہا تٔمۍ لوگمُت اور بیٚیہِ اوس تٔمۍ سُنٛد خانٛدار فخرٕ سان وَنان یہِ حظ گوٚو نیٚبرِم ویسٹُک سُہ اوس وَنان فخرٕ سان یعنی أسۍ ہسا چھِ ماڈٲرن اور بیٚیہِ ہسا چھُ خاص اَتھ اوکیجنَس خٲطرٕ یہِ ڈریس تیار کوٚرمُت یُس نہٕ بوزنٕے آو تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚژھ غرض چھُ أمِس اوٚنُکھ یِہوے ژٕ ژےٚ کَمہِ خٲطرٕ ژےٚ گژھنَے لُکھ تعٲریٖف کَرٕنۍ اِسلیے ییٚلہِ ژٕ پردَس منٛز روز ژےٚ کَرنٕے نہٕ لُکھ تعٲریٖف کِہیٖنۍ اور ہُہ میرا جسم میری مرضی ہاں لِبرَلِزم اور باقٕے سُہ چیٖز ترٲوِکھ أمِس دِلَس منٛز ذہنَس منٛز اور یہِ چھُ أمِس بیاکھ ٹھوٚر بَنان اَتھ کِتھ کٔنۍ کَرِ یہِ علاج اَتھ گوٚو علمِ شرعی حٲصِل کَرُن اور یِم مِسکَنسیپشنٕز چھِ یِمن چیلینج کَرُن اور اِسلامٕچ پازِٹِو پِکچر پیش کَرٕنۍ کہِ وٕچھ سا پردٕ واجٮ۪ن یہِ کورِ تہِ ہسا چھِ یِم چھَنہٕ پَتھ آو سَمجھ یِمن چھُنہٕ یہِ ٹھوٚر کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز بَنان آو سَمجھ گوٚو اِسلیے یہِ چھُ بیاکھ اکھ ٹھوٚر بَنان اور اَمیُک علاج تہِ وٕچھ اَسہِ اور ٲٹھِم یہِ چھا ٲخری اَتھ منٛز چھُنہ ٲٹھِم سُہ گوٚو اَتھ چھُ لیکھِتھ ناو تِجارتی حیا اَتھ چھِ أسۍ وَنان کیاہ یعنی مطلب چھُ اَتٮ۪ن سپرِچُوَل پریکٹِس ٹٔرن اِنٹو اے مارکیٹ کموڈِٹی یہِ آو وۄنۍ بَناونہٕ اکھ سودا مارکیٹُک یہِ کُس یہِ پردٕ حظ کَرُن کیازِ مِثال کے طور پر یُس یہِ حیا چھُ یہِ اوس نہ موڈسٹ کلوتھِنگ وۄنۍ کیاہ کوٚر اَسہِ وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان أسۍ کَرو پردٕ اِختیار لیکِن سُہ گوٚژھ آسُن ڈِزاینر پردٕ چھُنہ آسان أمِس چھُ آسان پردٕ لیکِن سُہ آسان أمۍ تھوٚمُت ؤلِتھ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ کَور چھُنہ یَتھ پٲٹھۍ یہِ چھِنہ بوتل یہِ چھِنہ یَتھ لٲرِتھ برابر چھِنہ یِوان بوزنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ آسان کَور تھوٚمُت پانَس ؤلِتھ چھُنہ آسان ووٚنمُت کَلَس چھِ أمۍ آسان تھوٚمُت ؤلِتھ ہُہ سُہ أمِس چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ یِوان بوزُن سُہ کَلہٕ پٮ۪ٹھ آسان أمِس سُہ دوٚیِم کَلہٕ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کھولمُت چھُنہ آسان اَتھ کیاہ وَنو أمۍ کوٚر حیا کیاہ کوٚر أمۍ یعنی اَتھ أسۍ وَنان چھِ کیاہ تِجارت کوٚر أمۍ یہِ چھُ وَنان گوٚو ییٚلہِ أمِس پردٕ کَرُن چھِ عبادت یہِ چھُ کَرُن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ رۄبَن فرموو یِتھ پٲٹھۍ رسول اللہ علیہ وسلم فرموو آز چھِنہ آسان مطلب یِم چھِ آسان تِم اِنفلنسٲرٕز آسان اور بَڑٕ حظ تِم ماڈٲرن یِم قٕسمٕچ تِم مستوٗرات آسان ہا اور ہورٕ آسان کیاہ تِمن پردٕ کٔرِتھ بۄنہٕ آسان لٲگِتھ جیٖنٕز اور ٹی شٲٹ اور ہیٚرِ آسان کیاہ لٲگِتھ حِجاب یَتھ کَلہٕ ہیٚرِ تِمن چھِ پتہ یِہوے چھُ حِجاب چھُنہ آسان اور یِتھٕے پٲٹھۍ کیٚنٛہہ چھِ آسان پردٕ واجنہِ اَوَے سَمجھ تَوے چھُ بہتریٖن حِجاب کُس یعنی یُس ڈل کلٲرٕز چھِ آسان فاسٹ کلٲرٕز گژھن نہٕ آسٕنۍ بہٕ سَمجھ ڈل کلر یُس نہٕ یعنی حِجاب گوٚو سُہ یُس نہٕ باقین ہِنٛز نظرِ ژےٚ کُن راغِب کرِ کِہینۍ
پتہٕ اگر کِہیٖنِس کُن تہِ کانٛہہ گوٚو راگہِ تہٕ تٔمِس چھُ ذہنَس منٛز تیٚلہِ بٮ۪مٲرۍ چھُنہ أمِس چھُ پَنٕنۍ جایہِ کوٗشِش کَرٕنۍ أمِس ما چھُ یورَے بیٛاکھ مائل کَرُن سَمجھ گوٚو حِجاب چھُ سُہ یہِ گژھِ نہٕ بذاتِ خۄد مُزین آسُن تَوَے چھُ تھاوُن خیال یہِ چھِ نصیٖحت سانہِ خٲطرٕ تہٕ سَمجھ مُسلمان چھُ مُسلمانَس خٲطرٕ یعنی شیٖشہِ یِتھ پٲٹھۍ آسان یہِ چھُ أمِس ہاوان کہِ اَسہِ کَتٮ۪ن چھِ خٲمی خٲمیو سۭتۍ چھِ أسۍ بٔرِتھ أسۍ گژھو اکھ اِصلاح کَرَن وٲلۍ بَنٕنۍ اور بے پردٕ کَرَن وٲلۍ بَنٕنۍ نہٕ اُتھ خیال چھُ تھاوُن یُس أسۍ پردٕ اختیار کَرو سُہ کیٛاہ گوٚژھ آسُن سُہ گوٚژھ بذاتِ خۄد ماڈسٹ آسُن یہِ گوٚژھ نہٕ تِجارتی حیا آسُن کِہیٖنۍ یا یِتھَے پٲٹھۍ حِجاب بَنووُکھ وۄنۍ فیشَن چھُنہ یا آسہِ ہورٕ ایکٹرٛس تہٕ اور باقٕے چیٖز اور کیٛاہ آسہِ أمۍ تھوٚمُت کَلہٕ ہیٚرِ آسہِ تھاوان پَتہٕ اوس کانٛہہ چیٖز ؤلِتھ اور ہورٕ آسہِ باقٕے چیٖز کَران حِجاب لٲگِتھ آسہِ اور آسہِ کَران بایکہِ پٮ۪ٹھ آز چھِنہ کورِ تہِ کَران سِٹنٛٹ اوٚتام ٲسۍ کَران لٔڑکَے یوت تِم ٲسۍ زخمی گژھان اور باقٕے تِم ٲسۍ پَنٕنۍ زندگی ترٛاوان کَتھ منٛز خطرَس منٛز اور وۄنۍ کوٗتاہ کَرٮ۪کھ نِوان تہِ چھِ تِمَن پوٚتُس چھُکھ نہ اَتھارٹیٖز یِم آسان تِم نِوان تِمَن چھُنہٕ مگر باز یِوان وۄنۍ چھِ کورِ تہِ کَران بایکَن پٮ۪ٹھ تھاوان موبایل لٲگِتھ برونٛٹھ کَنۍ اور پَتہٕ کیٛاہ گوٚو یہِ چھِ تھٲیِو بنٛد بایکَن پٮ۪ٹھ تھاوان کیٛاہ موبایل لٲگِتھ اور پَتہٕ کیٛاہ کَران چھِ سِٹنٛٹ کَران اور باقٕے ہاوان مےٚ کۭژاہ سپیٖڈ کھٲج اور پَتہٕ ژینٛتہٕ ییٚلہِ گژھان چھِ پوٚتُس تُہۍ وٕچھِو کوٚت وٲتۍ أسۍ ہورٕ چھُ آسان کیٛاہ لٲگِتھ بَڑٕ حِجاب وِجاب آسان یَپٲرۍ تھوٚمُت تہٕ اور بیٚیہِ آسان ٹایٹ پَلو آسان لٲگِتھ سُومِنٛگ چھِنہ کَران سُومِنٛگ چھِنہ تِم پَلو آسان یِم جِسمَس سۭتۍ چِپکِتھ چھِ آسان تیُتھُے پَلو چھِ أمِس آسان لٲگِتھ تُہۍ تھٲیِو بنٛد سا تۄہہِ سَمٕجھ یِوان گوٚو اِسلیے یہِ چھُ اَتٮ۪ن اَسہِ تران فِکرِ اور یہِ کیٛاہ بَنے اَتھ چھِ أسۍ وَنان کیٛاہ یہِ بَنٲوُکھ کیٛاہ یُس یہِ ؤرشِپ چھُ اَتھ بَنووُکھ کَنزیوٗمٔرِزٕم گوٚژھ تُہۍ ہِجابَن سۭتۍ ہِجابَن ہُنٛد کاروبار تہِ چھِنہ کَران پَردٕ یِم کٕنان چھِ تِمَن تہِ پَزِ اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن تہٕ اَسہِ تہِ پَزِ اَمہِ نِش بَچُن اَسہِ پَزِ حِجاب چھِ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت موڈسٹی چھِ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت پردٕ اختیار کَرُن چھُ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت یہِ چھِ کَرٕنۍ شرعی اصوٗلن ضوابطن تحت أسۍ گژھو نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اِنفلنسَس منٛز یِنۍ کِہینۍ تہِ گوٚو یِم ٲسۍ اوبسٹیکلٕز اور یِمن کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یعنی واپَس مُقابلہٕ یہِ پوٚر اَسہِ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ مۄکلیو اَسہِ یہِ حظ یُس اَسہِ یہِ ٹاپِک اوس اللہ تعالیٰ ہَس منٛز گوٚو دُعا اللہ تعالیٰ دِیِن سَمجھنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ دِیِن عمل کَرنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ حیا واجٮ۪ن زندگی اختیار کَرنُک توفیٖق عفت واجٮ۪ن زندگی اختیار کَرنُک توفیٖق موڈسٹی واجٮ۪ن زندگی اختیار کَرنُک توفیٖق اور یِم تہِ اَسہِ منٛز خٲمی خرٲبی آسان اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تِمو نِش بَچنُک توفیٖق اگر کانٛہہ اَسہِ منٛز اَتھ حرام قٕسمٕکِس اَتھ رِشتَس منٛز آسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تَمہِ منٛز نیرنُک توفیٖق اور اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ جٲیِز طریٖقَس منٛز پَنٕنۍ تمام خواہِشات پوٗرٕ کَرنُک توفیٖق آمیٖن یا رب العالمیٖن